Ma sange ku nyanyen desa suda chida dambi chise khechile Nepal gi nation jabu maratika da lumine tele Kathmandu gi nyedab gi ne suna ne ko khini se ime khase gi denu chi din sum shi din shi da chi din ge du lekor jigi nalu dewa thapna se ime 현지 정과 꿀대교 CD 등급 속중기 지르게 합시대다 기수 미온 초기 투궁 줍답루 동거 직민 남결 낙산나베 노터 나세리비 바저구루 동접디 란다 추치베 시 추실레 쟁아센 페말링베 퉁거던데 코중 캠보 지미 왕초기 제비 gelonda 검진 속이 소나니 임레 대전용 전나스 쇼 배우이메 카셀기데노 지딘 두nga 구숨nga 두기나루토 탑나세메 쭉 곰팡이 관계 세더 베미나 칠로니토 캐치시 지다담베 지세지레 킨두수 지니고 수니스 임다 될레 손좀바 속이 킨줄다 샵도수 아타 할로베 렌투세메 샵도 레니기들로 니답기 연락 이상 수나로 제니다 야나 지시 니시다 info@bdb.pt 나로 저 탑나세메 쭉 곰팡이 관계 손좀바 솔로 샵도 피니로 센슈 끼오세메 쭉 주진세기 세더 베미나 히밥템베 린루파 수기 송도 짜체 템펠기 린룰나로 짜마 또나세메 린룰 이차수 용절기 톨레 지다담베 지세 캐치니기 치루 주세나기 난게 수급다 이차수 지세 캐치 숨 니마 주세니로 카체니세메 카셀기 된 용절 차고 www.tender.pt 나로 시니다 양진 procurement@pt.pt 델레 지딘 구숨 구레콜 나나다 지딘 지지 숨딘 나 두나로 저 탑나세메 죽장의 레징기 세더 베미나 찔로니동 캐치시 르이텐로 주미 쪼와 이미 쪼텔 레림 고진 담미 속이 장자기 톨레 숨기 젠더기 레림다 신 쪼이 레림수 니통 장의 슈니 투데 예바진 랑수이 레림기 민다 디지딘 수도 저티 지다담베 지세 캐치 치기 난게 죽장의 레징기 이상 떼웨 총들 레데다 지하 토케 베나스 슈니 찔로니동 캐치시 르이텐로 쪼텔 레림 두짬치 담카 잡니스 슈니다 카셀기 텐로 레코르니 숨니 숨 니치 두나로 되와 탑나스슈니 International Troubles Corporation 기 고젠 톨레 핀실링 레베 딘타치기 링 티잉이 좀 똥타 주탐베 도지된다 보드가야기 니답기 네 사친 투나로 네콜 키니세메 네콜 디기 나세 자통다 데네 켈정기 샵도 수야 이세메 Tenzin Education Consultancy and Placement Firm the Perdlu Yube Edit Kowan Mudok Telekatin Tula Dubdesugi Nawa Yube Mosapchi Imle COE the offer letter su Nidang Chubji the Kechi Chikin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Keching Atsun Loknya Dokram Sue Chindo Yubi Me Toa Yumisugi Shamke Angdang Suna Dewa Tapna Seme Duk Gelzin Tari Lobdeda Duglu Yube Samlingi Kangi Nyamru Pitole Lorik da Dewe Tari Zokegi Dendudi Goden Tabdo Yebi Dendu dinalo chamatoni gidolo zokebachida tha thamichibe dechenzode zokebagi lorignen chaku thari zokechi satunbedi tha thamichugi takshingu jache centimeter sumchu songa bemigi dubshichi pechizode desheda chika galjin thare lobdenalo pigo dendu nale dechendra shochanga thomelu ngerangi lake pini imda Zokebada 타타밍이 차라기 앙당파 토밀루 닐장기세라 붐치다 똥창압주 앙이파 토밀루 붐치 앙숨파 토밀루 똥창압주 피니 디마체 앙당파 니파 숨파 테미 밍옴 줄루 랩톱 레리 예비 디구 앙당파 테미 니루 워싱턴 디시루 예비 잠링 니칸기 이상기 때와나 타리 젬텐나루 짜마토니기 고갑 예비 Dizumgi tendu godin thapgobdeya lokrigi thole nyun damphule judu yubi thari zoki chu kompeltani da thathami chugi chowi netang kompeltan thablu midigibi in khaselgi tenlu nalu kedi yubi QR code nalu scan jeni da chamatoni gi tenlu chilo niktong khechisum chida chuni bi chiche sumchugi hema thoke jena dokpaseni da thoke jeni gi tenlu jutina chi din ni shi nga lekor ni guda yana nathan.d@rtabhutan.org na lutewa chediki be khatichana lotar shindu du gakhapna naksel de ma chewachi meken lu show in diletendi olukke yubigi neken dubjeda jongge su jundo yuble meken de chage chengi neden lu jude yub in dia meken diletendi rida semche chamsegi sagochwe meptam in Miken diletendi Rida semche
고노셈제 벼다 붓축이 세솔레 바치 좀이 미켄디기 미기 세솔레 년가 유비 미켄 딜레텐디 룽기 쪽집다 둘롱소 텐디 라신 타골 내달로 내봐 bombe를 좀이 미켄 딜레텐디 나세 나레테미 테게소야 맵담이 리숨메라 나셀 메켄 bombe를 좀이간래 나셀 나레 유비기 사치지소야 냠 사리지스게 텐 사기 쥐지소야 맵담이 미켄 딜레텐디 라신 내단기 톱수 라르펠야 마밥조 마세 나셀소야 맵담이 ngache druge ke khapna babasin nasel meken ma cheshochi ngache migi jewada name diletendi gibi 좀 이 디야 미긴디 신카기 라로츠 메담다 좀이 메다치가 잼제위 까블로에 좀이 메트로 라소비기 레림 까블로 메수 단진 마베와 샤밀레 좀 임다 로미기 록람 겐 줍달루 메켄수 좀이 데베올레 미푸미 가인루 미디 푸차웨실루 레shum베 세고비 겐코야 벅데 나셀 메긴 좀 마주바 체진 백업 이 데멘 메수 나타 가냐 마갸바 가가슬레파 푸데 단진 마베와 샤바신 두 개갑기 나셀다 라신 냠숭기 짜이다 디시 따도 냐자수 퐁 두 개갑나 메긴 마쇼라 신라베 갑 라로츠 메담베 갑 중도에 이 데베올레 둠라다 라수이 신레 테미 라로츠 메담베 갑 내수다 덴베 땅곱디야 겔 채우지루 주디유 데베오달루 차니지수 메마담이 해마 차니디 네버두 메땅고 유 메다 셴 진종 베니기 탑람주 가데베라 두가 레좀베 땅곱디야 겔체 게세 창이다 하로츠 네버두 메땅곱 테마신 원래 꾀디 예비기 내든수 투가 남나 라스이 겨우기 사고나루 신라기 차니다 라로츠 메 땅고바시 겨우 닥조나레 메 땅 초비기 촉탐 랭곱 임다 촘데 사고나 임바진 촘데 완진나레 나와 랭곱 이 델레 메 마담이 해마 남시 내 땅수 가데베 유가 레좀베 따고 님디가 루마슈베 푸데 여바진 미 푸닐레 점고 라로츠 메 땅비 까비야 조바다 추루캄지가 니미기 뒤 슈베 맵달루 땅곱 이 메담미 까비야 사고디 네답레파 뇽타라 미터 두힝 사사베 세디 샤곱 이 디숨베라 신기 월루다 체마기 볼로카 미 푸닐레 가데다다 젬고 메디 충구베 푸곱다 차니야 마음베 뿌닐레 젬나 차니수야 게라 답지구 메따니 멤버 둠자 레베 메땅곱 이 차니수 메땅비 까비야 사탕 봄 예사 따니 마도 겐레파 따니레 젬고 게시 따브라 마데와 겐 예살루 메땅곱 템바진 산니디 레좀베 세심레 메땅곱 이 델레 메땅스기 원래 메디 게 메주니기 된루 깍탑 수야 주곱 이 게시 미디 체 좋아진 까니기 된루 디 볼로카 추다 라샤수 다디베 샤곱이 체기 미푸타 심레 디 단진 베디 따도 베곱이 세모다 고테수 차돔베 여버진 미디 레좀베 세곱이 게시 미디 디 타마유미 나스수날파 체아수바신 데베라 꼬샤니 멤버 산니 고집루 년수 배심다 잡초수 랭곱 이 남라베루 미디 팀다 티베 땅심레 녜자 포니술레 젬나 아일라 와이 슈케스 베네기 지자모 다음 차라다 아나파투 야다마 저들 베메기 미 가라루 냥카두 니바세달루 록메 마톱존이기 냥카두 솜바서다 나세메기 주니기 냥카두메나 레베 주엠나루 미타기 추스메 유보 너나루 로메기 카우토 메모테 시더비 시 마파디 최지신 답상하게 통지 니바 메비신치 답데
Tibuda çörgü mütü popdum dışarıda gibi. Anne yardıma 파다추 아니 왜 기타 먹어? 괜찮아 받아주 야다마 따드려 다다비 못해 신야 굴레다비 빼다 수인미 신마 줄라바라 담이 되어 아니 날바답다 최기신 범디 날바 기우다 아가 럭타 디고 해봐진 가dim직해서 깨니모 understanding 누누면아 나 비비 하이줘도 임베 레베 나노사 따라 모셔벨라 나 날바 따라 못해 나비수미디 데라 데멜라 그래 대체를 차로 술래 레지멜라 말해 라스 단알아팡가 nga리 또또서 점팀 노십 가르루 레즈메 색랍게라 곰티마셀라 아 뚝뚝 아니 베메 말해 라소. 나 집에 다 배고파다 저러러 배로 라소 레베 Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents, and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. Ni midi bioche sono bianchi la te ngalo puchi la te ni pudi kilo gulasi se shudo ni mingdi pe mai dini te ni bumgi mingdi sonam chudini modi logu la si ni ming tan de nong moi la te ngai bombe 17 years moi ming di karma nam kala moi la ni mi pema de mai te ni alu di bochin kilo kechichi yasi la te ming di lam do ji se shudol ni mingdi kezon chudini la nga nangsil hamogi ai ingi la mo lochta masi moi to chiga imi gaina nazemi gaina lejimbe ngomi shewala mogi igwe dimisu lamjo maswala iku tinin na lukanella 거기에 길롱베니 다 길로나 쪽에서 오단 디주 안좀 베베미스와라 대다 왜다 안좀 알로디주 길로나 아니 지 여바진 아트리 콩기모 대 초지 베니 노섬지 여메 대 텐남세 마음베 토마서로 엄마니 베미지 랍서 바자구리지 정스레모 콩치 디시말로 아치지 양진다 기울레줌지 기 통가에 미시모 안좀지 다상지 유르트베세 같이 안 노서 많이 담말 스쿨나 버친데다 율제나 받아봐라 the pasu phi and khara wheelchair nala te chimna babdaben ta chimgi nala pasu wheelchair gi lammi bela tro lamju khiba mara zuasi ji ni dige mapale be misbala allu azum chi ni di tibure damma branda jiga mishim di lahadi tamme indi bedere ngaragi phamdi ngarada chadi indi amchi di kaumi chi be je phamgi namsami jabju bini digi kaumi chi be slambi nin chapelo chokke jodalo khaje je wala dele tera khoma ba yedi biro mizo sumchirai te bendap sense ngaragira bedi kogi apa bedi biro kogi apa gen kogi ba ma to molu pen top je ba chin sino di chagindra ngaragi beschi di ai gen ko ba beni no somnam sem kedla dato sense biro bedrai dala pha biro nga beni no somnam se yela apa di ngalu mi mu te ngalu pinchada te ai chi je jab choti benimi nga anebe kaneli labenga ngaragi alulu tenimila because ni alugi garashi bebala ngagi pha dong phagi o che sem shinumena che gachi mode anjum sem shimigo che nga eba te mare selab chirate nga delenga gara je anyo tati zumbe alulasha du se shudola tangage tangaragi besupchi khu phamje mi desule ko tate achire tendo shudila nga che alu de onpolo thophe se chi chimnalu damri de lebe shamana se shudola phamgi gengpui se kongi misidi de lajimchi zoni sera thachi dilabinela 셈치시 안에베 뒤로 달로치 안에베 셰르치 베루 가치라 베루 안숨치 뎀베와친 펜셈치가 디와 타바친 남세 펜토스베 세슈니라 Pensum Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice.
현지 Dzongkha kurtegyo sidi dungrup sokchungge jir gekhap shidedang gesu miyon chogi tukung druptablu dungkar jingmin namger naksan nabe notar nasel ebe bazaguru dungrupdi randa chuchibe si chushinle jengasen pema lingbe chungkardante kuchung kembo jimi wanchugi zebe gelongda gomchen sugi sonani imle dechen yong jennasi shuwa bewime kaselgi dino jidin dunga gusum nga dugi nalu dewa tabnasime Duk kompani kangi sera bemina chilo nito kechishi chida dambe chise chile kindu su jini kusunis imda dole sonjumba sugi kindulda shabdo su ata halube len su seme shabdo le negi dilu nyedabki yinla isan sunalu jenida yana jishi ni shida info@bdb.pt nalu dewa tabna seme Duk kompani kangi sonjumba sulu shabdo pinilu senshu keon seme Duk jutin segi seda bemina yubab tembe rindrupa sugi songto chache champelgi rindru nalu chama tona seme rindru ikchasu yongjelgi tole chida dambe chise kechi nyegi chiru chise ngagi nanke sugobda ikchasu chise kechi sum nima chise nilu kacheni seme kaselgi denu yongjel chargo www.tender.pt nalu sinida yanjin procurement@pt.pt dele chidin gusum gulekor nga da chidin chi sumdin nga du nalu dewa tabna seme Duk janda lezingi seda bemina chilo nitong kechi shi loitenlo dumi towa yimi totel lerim kodin tami sugi jandagi tole sunki jendurgi lerimda shen toy lerimtsu nitong janda shuni tude yebachin lansui lerimgi mingda di jidin tsuda jati jida dambe jise kechi chigi nanke duk janda lezingi isan tewe sondre lededa chiha toke benasi shuni chilo nitong kechi shi loitenlo totel lerim du jamchi damka chamnisi shunida kaselgi denlo lekorni sumni sum Nichi Dunalu dewa tabnasi shuni. International Troubles Corporation ki gojen tole, penciling lebe, dinta chigi ring, ti ngitom tonta chutambe, doji denda pot gayagi nyedabki ne sachin tsunalu, nekor kini seme, nekor digi nase zatungda dene, geljengi shabdo suya yi seme. Duk geljen thari lobdeda, duglu yebe, samlingi kangi, nyamnup ki tole. Lorik darjewe thari zokegi dendurdi goden thabdo yebi dendurdinalo chamatoni gidolo zokebachida tha thamichibe dechenjode zokebagi lorik nyenchaku thari zokechi satunbedi tha thamichugi takshingu jache centimeter sumchu songa bemigi dubshichi pechizode desheda chika galjin thare lobdenalo pigo dendurnale dechendra shochanga thomelu Nyerangi laker pini imda zoke bada tha thamingi charagi ang dangpa thomilu nyilchangi sera bumchi da tonthang ngapchu angi pa thomilu bumchi ang sumpa thomilu tonthang ngapchu pini dimache ang dangpa nipa sumpa themi mingom dulu laptop rere yepi degu ang dangpa themi nilu Washington DC lu yebe zamling nikhangi hisangi tawana Thari jemtent nalu chama toni ki gokab yebi Dizumgi dendu godin tabgobdiya lokri gi thole nyun damphule judu yubi thari zoki chu kompeltani da tha thami chugi chowi netang kompeltan thablu midigibi in khasel gi denlu nalu ki di yubi QR code nalu scan zeni da chama toni gi denlu chilo niktong kechi sum chida chuni bi chiche sumchu gi hema thoki zena dokpaseni da thoki zeni gi denlu jutina chi din ni shi nga lekor ni guda yana nathan.d@rtabhutan.org nalu tewatse dikibe katichana Tenzin Education Consultancy and Placement Firm the Perdlu yube edit 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 tula lubde sugi nawo yube 𝐚𝐧𝐝 imle COE the offer letter su nidang chubji da keji jigin nang kulu tue tsuk matse jaja keji le keji ngatsun loknya dokram tsue jindo yubi me tuwa yumi sugi shamkyu angdang tsuna dewa tabna seme Chikhanalete Kilipenjoki Lerim Ziname Yon Luku Zambo Seshuni the Chikalu the Netsu Janda Shuke Tambor Netsu Sodun.
amsu alu chami ma shu chira de khonra gi suka alu cha yub ma shivle de aida alu sulu de sowi gi menchu da chechon so top ma tsuba lido yub ma chakam chiga Australia lu de gechi lok chu gi den lu lamlu tamdam be so ni be set up be mede gi Australia lu yub tup cha cha gachi be utaga ma shibato Gelipu tselupchi son tapsegi te saabundan tubi lemi su gi tsabe jagargi lemi su sudu yoble tubi lemi su semda madembatu. Tanya sikasel, soyi kecho su da tibachin te charji mebe alu chami da tewegi tab madyu su tsoora te amsu maashu chigi konragi te sukhalu alu cha yob im te mashiba lumidigi te temme sishechi tizumegi netanalu te amsu maashu chilu amsu khonra de te khonra gi phuna gi alu dilu sowi menchu da te chechong su top ma suba lido yopime hani kelo khichichi lami amsu di alu kidi yopta mogi more zukhalu alu chadi yopim hagowi kale tawnga lhasono seime te more zukha alu cha yopim hamagu miluten sowi lakdepti titse ka top ma suble sowi menchu da zichi suya che yopime. It was unplanned. By the time I knew I was pregnant, Churji chamchame ngara alu chachinu ze ha gowi ganle tawnga duchi asono ngara thorim she chitha khe chauchi beule mesena begop jagob la sheyi in ruzukha alu chachi. Becoming a mother was something that I did not wish for. Churji mibi alu chami ma shuchira ninju ma bewa lido yopime te shipju tsuda thibachin kya kapnalu alu chami thoki bemidi chacha gupchul hapchi imbe kinu Iru amsu chacha shipju dechigira khonre zukha alu chadi yope taw sumgi jable thoki beume ze imda dia alu chadi yope thoki beni tisi chishu imbe shichi Gyongchu tin menkanale moni khichuchi da thibachin amsu chu alu chadi yope haguchi khonlu aida alu lakdepti jindo zeime te lakdepti nalu aida alu gi minchi da menkapchu thoki beshap ime Amsuchu alu chadi yope ditseka thoki be machubachin aida alu lakdebya ditseka thop michudo yopime Dibeule chungchu gi bewachin menche da chechungi japto chu chambe thop machuba aida alu nichere chetenlu nyenka yezeshichi Digu kechu gi bewachin alu chadi tawsumgi nangke thoki be machubachin aidilu khachewi zichi chu chedo yeble nyenka chesu yezeime 당발랍 더 공기 콩코라기 알로 zuka 알로 차비미라 미시스 주니라 마음기라 다니 시시베 바나라 다 할람지 디시디스 고뇽라 아니 보들로 공기 민자니 델레 they will be delay in the in sijekabla kat chudara zonigi chudara kongi menzani chungsu shunila ta mendi gachira zagola bajin at the early age mula gadimchi joba wonsu sobchi nim dambali gozo de kongi like folic acid sani chi shuni ta second de kongi gachi chungla baje vitamins tisu chungla vitamin C dele ani like iron tablet tisu chungsu shunila Taru tinsabda thibachin bumshem tsugi thelu chashimi bi alu chabi kap deta che mitsudo yople henkera donlin jundo yoppe ime alu di ro namsa yong bebe mula tani boda phamgi japchor majin dele map tisu gi japchor majin bachin decision taking na lokong namsim la khajawna tani boda thapra me ba abortion begobre thembachin the unsafe abortion bedabachin last nalu ta ngachigi Nidabgi Gekhapna Chikhale Jobe, Danibe Begobe, Dani Beodalo, some unhygienic practice baby, the Aldusu, infection tobning and Kai, Dele Tadi, Mom Tenbe, Shining and Kai Sishunilla. Semkam Chetindu Tsunim Sumi, Pema Tewanalu, Chajimibi, Alu Chayimi, Bumshim Tsulu, Laptenda, Kongi Alutu, Putsapijinigi, Japchobedo Yep Ime. Ngachiki Telu Heptalo teenage pregnancy beruta ya adult ki beruta ngachi adoption the limit message dola as long as the adopting parents the age criteria fulfill job yojinga chi biological parents nalu teenage emailo se ta alochum ko ansum emailo sanga chi jani mila chibe ta chingi yanjin partner ki ansum chibe matu pe chi kam forward pe matu yanjin partner ki corporate pe di beru yanjin phamgi sim Mashi pe jago pansum chi sangwa pe jago yebachin so nga chi pe ma secretariat na un yanjin hospital na phajo ansum chi perunga chi ke ta unless kongi da adopting parents the
eligible eba chinga chigi alu te adoption na chinda chese nga chiga ani te accept to se juni la tari kya khamna chaji mi bi alu chami gi thoki chi mep ime te nedindi gi kole loju lami kam miru tunchu chu gi bawachin amsu shim chu gi nandolu loju chu chapche su yepe ime chanda ni su gi denlu sonam yuten gi ninju biu I Tashiya Dzongkha Tuitso Kyo Chazada te Toshi Usi Nigi Nalu Tunchu Meba te Daushi de Chilando Yupimba Tia Danja Chida Gubit Nalu te Tsampuchin Lobda Chunwi Gi Nyedablu Kolamdat Numko Jasegi Sago Sowikap Chudunsu Mepta Yumilu Tendima Brakzada Tokshin Yutsen Nagi Tunchu di Nyedabgi Chiwok Tsuna le Okti Hui Bom Tsuna Sak Jadu Yupime 몸세 dumledat pera mala hangnang mala 몸세 pura samsumlang ikangil hangmang bigi Chumeba chesi gi labe ni phasha chesi yimi chuya kamde ngachina gi thungchu de sungchui legil gi chuchupi iru tari chudungchu meptami da bek jomiluten thungchu mi bi kangeli chudungchu choka chapgi zen hema de supchu gi chumi chudung bom zumbe thomi chube pan majamsi onela futfut gemni chacha gemni ga brakai dong ka dungchu no bala yi pa ya futfut yong mala Daru Tunchu Memeluten Milaluchigi Kola Chuni da Gono Semche Tsugi Tenle Chu Yowa Tsunale Lalen Tapdu Yupime Te Yutsen Nibdinda Tunchu di Chilo Nikton Kechi Chilu Te Sung Chui Legil Gi Tembishu Duchi Cheda Gobatsun Chui Kangel Kaniya Meva Duize Ime Inru Chudungzu Danja Tsamfu Chen Lobda Chui Nyedablu Numko Jakse Sago Jake Bewekap Meptanda Bime Te Tuitso Gyok Dakchongda Tiwachin Lobda na Toja Keni Gitonle Kolamda Numkorjase Sago Zoize Ime Inru Kongi Honle Kangel di Josu Chibe Setsuze Ime Da Jiu Sokpogi Katole Gyok Dakchonglu Piujira Tengara Katole Dakchongko Pildu Te Moragi Katole Te Payaptisu Kotup Beshimda Jiu Sokpogi Misisuda Chiga Tutun Beshimda Te Yagi Kangil Sedaptisu Digobigi Te Kajetisu Kara Tang Saisishuni Te Dimatsero Dakchongko Pingi Katole Beru Te Payaptisu Te Gyokoda Tidigibe Kotup Bedigibe Te Tatari Sanekal Hudi Sishuni Beila Brakzada Tokshin Yutsen Nina Lu Chim Kumba Dunchu Malam Chiyupime Janda Nesugi Tenle Tashi Yansele Ngao Tenzingi Nyunshu de Kipchuki Pyungi Australia Shungi Takam Chile te Gechi Luptsugi Tenlu te Lamlusu Tamdambe Lalin Tabni Inse te Setup Be Midigi Australia lo Yube te Dubchachap Gachibe Utagarap Maship So Yepimba In Rup Mewakanda Rimbuchegi Geyon Tuchen Nalu te Sungshi Namidigi Konchachap Lo Didi Hubika Laluchi te Gyakabna Lokonigi Nosaya Tando Yepimba Dintani gi hema Australia gi gelchi loptu chu da rikchal gam mi be lemi chu gi denlu chotham gi lamlu chu damdam zuni be selja benu ti gelchi da ji chu da thiwachin de be zogo miti ya shumailu ni na chi mi umi gi jangkha chekalu phabni chi image kenu siju sab na gelchi loptu chu english ki chenju na le ku thosu be thopko mache loptu chu pe chata chawe shi labe deni chotham gi lamlu chu damdam be zuni be ime Siju debe zogomidi ya chilo nitong kechi ni da nitong kechi sumgi pana chimi umi gi jangkhadi bunga da tongcha chutham de chi theni de gi ime te niyam gi de che khalo ni de chi lopchu da lemi chu o ma chu ba liweshi chondel gu thopo di yumidi santhaplo Australia gi na hi chimi gi jangkha ya simbeno I rutab chi gu chi lemi da lopchu lasha bi umidi gi Himalaya de chi mathobe kangil yumidi henki thenyuble gyakhap dina chim mimi gi jangkha ya sinjuip ime netan dizume na Australia lu yumi dub chachap ki khora chage chu shedi yip I tana Australia shundigi sijudi sab chambetalu ngachinalu demi dumi gyarallo da thodi bomber phoni zumchi chomela da thodi gadebe phozewa chin ngachi yalema na hebdalu da kindul chu bombe denbe omi chara ila teta indisi berurala gelong dichingi ngadari pochiki sungshi de nyenta bedelu ngachi semlu sonya mado chira juila teta kongi navale jolabru kadimchibe tapma dewa chinla tengachi navale jolabru ta chochobi sishunibinga Tumio la luchi di ugangop di tudien kachim so chinga chi tu ya habna do la luchi ro la chungku chile ma top da thomi de kara ko sha be na lo kara na ro ya habna te po te da ro ya habna hiptalo da lok de ra khona gi lise di ata han do be so tamta be so ga le mo na te rangi
라베니게 고갑다 두르더니게 고갑디 아주 뉴스 집이니디 아주 우방법디 투딘 대바다 다레 대다체카베다 소소지 아세세랑게 셈가고티 같이 도사와죠 다니기 시주사티기 베마트라 라라사라기게 함나로니게 고갑디 보험베도 바다 Detin lede laluchi gi shemina Australia lujuni dandi kimi gi jankhadi juchi miro gakhap shenda dina le Canada lujuni dandi kimi gi jankhadi yasin jodo se ime tatumale ondi bemine sudi kadebe benna sabo kadebe ni lamnu sabi lalin thapna te tutse nam lalin thapna lo te kadichi sinse lalin thapna desu kachi ya khasalbe tatumale shujuda nesebe umila tatunga chinami samichi tsagirangop chimula te taturo jodi minjodira yula Hemelo na jiyob lasha chira Australia lu sonyep in te jiyob gadem chi Australia lu sonyep in na jangkaten te chi miro jiyob tsiche nitong khechi ni che mada tipda chilo nitong khechi ni lu jiyob kom shumi gi cheji di jacha ge da cha dukchuri ni imbe keno chilo nitong khechi chi lu cheji di jacha ji da cha gyapchi ja ni ime te chilo ni to khechi ni gi chi da chuni be chi che sumchu so chi chen shio be jangkha di tonta sumchu lhap chi ye be eme ti ya chilo ni to khechi ni gi chi da dang ba le chuni ba chen shio tonta che da sum lhap chi kum ju di yeb da je mi duk jang ap chu lhap chi gi mixel gi inge so ju yeb eme gel jun shio lhen chu gi cha ji be di yubi ju gi shio che ik da di ji ni to khechi sum che me na shio kum ju di yemi chu Logdira shio na lencho chube 𝐸𝐴𝐧𝐾 chashi bedi yebe dugi shio chei da jishina yokjal bimi shio psu satong da ransui mixel chodup tsu gekho yumi da ti shio na larzil bechuni se kedi du hema dugi shio chei da jishi nitong chopke che ma da tiwachin shio psu chachi gom shube da wachin logdi zini goka mebbe ime iru khonchachap khaba ki tholu zi choppe du te kherik da zinchungi ekhana logdi zigobachin jugi jiu chenjuna le tar khegop ime janda ne sege den le something dolgin issue bill in mongar gi chaktu chenyo setup le degi te Bhutan tendel sobi chapchurba chilu te kya khapnangi chaktu goden gi chai ni ton kechi ni cheme gi konden le te gewi nyebalu nyeja nyutam ton ta chenga kyoyep ma che nyenda ya beno te Bhutan tendel sobi gi te thumi be Tokyo be de humi kelo shipchushi ge la mi tashi tobge gi te chidadi gi chitse kechi ni gi che te sane ngasanglu Bhutan tendel sobe te sizing gi zomdu koden thapchawe gi shulu mingom gebchu cha sumlu te sakhachina be nyimagi topchinu sembe te Dzongkha chaktu chönyo setup le de lu te nedin degi kole nyokshe de te chitse kechi ni gi chera kyupembe Dzongkha chaktu chönyo setup le de gi te tüche da tibda tashi tobge gi te nyeja nyutam tonta chenga ke yumidi tüche nambi nimle te nim ngagi nang kyulu te tabgo be imbe te Dzongkha chaktu chönyo setup le de gi te tüche de khacha tenno wandi poda Dzongkha timgi dunsagi te punaka limuka le kelo sumchu lami pogichi nyoze nason tabebi nyebalu tende chöntim lok ngakeno te hemegi sal tablu te ten yumegi tunche da tiwachin tuchi chida gebina nyechen pogi digi nyoze SP plus ngapchu nga dunda enten dunde chibadu yobeta sunu semba taru nyechen digi te nyoze su khora chunigi tenlu imbe kasi yopemba te pogi digi chöntimgi chapte tumti tab michoni iru te cheto tumgi dunsalu totuk shuchonimba gelipu chelu chuson tapsegi sagunalu te dubi lemitsugi chapte jagargi lemitsu chudo yopemba te dubi lemitsugi lamina hemazumbe te tarit naba chelu gamchamni da te dewegi lanalu dubi lemitsu lakalin mitube shechi digibe te dubi lemitsu lameba dyogo tumle te semmagawatu Ata bewachin chelu pchirsong thapsi sago na chelu bomchung seni da gamchapni gila chu pchigel da dubi lami chu gi bedo yeru dari netan di jurchi jodi bedu diya dari dubi la bemi takpachi mato la chu mashuchi pchi lami chu gi bedo yebbe ime digi be dubi la bemi chu gi khoncha chablu chelu pchirsong thami chu gi la beni gi kokap jin matub je shechi Mithuila gadvina la ani andi simila magi mitisu anna umbela den magi mitisu na mambo chinga chi drugi mitis na thukni milalati an bendi magi mitisu karana an bebe
Tengah cidi na lasi orang ramai tu bela. Di bulk na bami wala kong group na bebe. Te ngachna gitu mi disu kera asi na group na be matho tele shule re ni o asim to telo la matho tele ni kong ke hemalira na mi so sukisha te shule na se om dalo matho me de milas. Iru thelop chirsong thamitsugi dubi lamitulu pshi lamitsu zumbe la beni gi riktelda ningri de chira minduze ime taru thelop chirsong thamitsugi dubi lamitsugi lab cheka le ten jodo yeple tigi khon thelop chirsong thamni na parchi jume je shechi jinga chegi dubgi dublu la bisno galen di khongi nam jo mije shunila tamchi kanin komara animela ni bagi telo samdolo duba la be chiru trule ma thomela ga chele 인지 미증 가서 다리 라비 뚜르도 고베에세 때 공기 뚜르들림 바서 갈엔 땅 같이 라들 공기 너무 민돌라 때들로 커라 마루 청건을 마주 차퉁 야베 마베 들린데 같이나 라비서 사고 나면 또 공기 남에 싸미땀 맞고 가 조메라 다음에 벼들로 같이 바질람 공기 수니도 숨지 다음 벼갈에 때 누워지든 같이라 마 시각이 라베미 잡에 주니라 인덴디 루마 아니 두발 키초라 라비레 몰라 다 레시메 베오멜라 tengah si juga dia kan jadi lah, tengah ngah dulu sem sisi orang lah, teng kong homidi, ni ngah di ci, hati ci di cibe, lele ni macam di cibe, lele am citru len ba, terus ya ma kecap, tengah si mana, kita mau di timel duduk cakap lah. Te gelifu dub chirsong chokpa da thiwachin tato thelop chirsong thabni go chup chi beule thelop chirsong thabmi chugi phi lami ni lege chu mi choze ime in ru thelu chu la shabi hebi ganle khungi khatule dubilami chu chuni gi charji duze shechi Indian mam to medita to thelu ko mazula ta Indian labor tisu te rotom dalu te 𝐁𝐿 dalu lalu ji 𝐁𝐿 dalu an mam ziziung an bini te je tenjura te ngachi thelu ko chupchi te ngachi tubai ali tisu tinalu chalaze o temo chini bila Kelipule thelop chirsong thabni di teri gi dauna le go chu yepta di nalu dumi thelop chirsong thabmi chusu di chi gi da khatunu te nahi kelifule thelu metric ton ton tha gya de chi chirsong thab yepta di ya $sa ji malam chi gi chi chirsong thab yep ime janda nesil gi denlu kelifule karmawandi gi nesil di tikil hazum gi dulen beu I nesu janda shuso da chiga soden su lok sa chi shuke amso alu cha me ma shu chi ra te khon ra gi su ka alu cha yep ma shiba te aida alu gi so yep me je da te chu so top ma su ba li do yep ba ta kam chi ga Australia lo te ge chi top su gi te lo lam lu dam dam be so ni be set up be me de ge Australia lo yu be top cha cha ka chi be u ta ga ma shiba tu Gelifu selu chi so tapse gi sagu na lo te tubi lemi gi sabbe jagar gi lemi su sudu yoble tubi lemi su semda madim bato tanam zangi gi kole shuwa chen na bale nim sum gi ri kya khamna lut nam zani zum chi irwe samu dumra puni zum chi yobembe te zumbe te la khato sa gi sane la lu china lu khau dumra re chamni zum chi yobbe nyen ta be dito chotu di bara nim ni gi zakar sangin shuke na ba shanda chuchi be se cha nga sa thablu te to ba chu se gya da karma sum chu so tu chun se zaka chojo zamle thabsa chu se beni da dene poni sonla sab go tuni da chim sa bi na chuni lebe tun de beni iksa chi tolen beni so le jum do in ru ramne beni da nyen chap ni ten de sini te sa ji phika chon ni so me to be khandu gi julum ti khole shalo da ya chale hlolu popim be te zumbera te na che shanda chuchi be se chu ru te za puble zaka chojo so te to ba chu se chu tham da karma ship chu she gya chun chu zamle lapsa chuse beni da chonla sap go chuni lebe tunde beni iksa chi tolen beni satarin sa lamdil beni su lejum do in ru khaza rabne beni da dene poni chim to kamni da chim sabi na chuni tile tap chani da sajip chiga choni su me to be te khandu gi jinam ti khoda ya cha ni chala le nu khatulu pope ma janda chukan na le ne chi da nam zangin te zakar zangin su te chi be chanda shu chai me ma sera da shen lerim chu rim bashin do be chanda shu to ti de berasina kari shela
Tumi senam chen yong lo kuzu zangpo se shu da jikha ngari gi ngote dor di chi shuwa chin nyiming tring haden nga I ura shinkar tele chume ura gi demkhong na le te demngo be Bhutan tende party na lo chamato do se shu ni la tele ngi sheche ko le dor di chi shuwa chin thorim sheche de lobisa ranjun thenke thorim lobda na le te tharki se shu ni la di thar khebi gi shule longo chibu de chi te sonam lhenka gi olo te shun yo be cha shuni gi ko kap thop chi si shuni te di cha shui gi namdi nalo nga gi thekar do te dongsep gi miser sanam pa disu da chi kha te la beule tendi gi be te disulo kangil da tab deu madiu gachira I ga disu gi ko le nga gi ka raha go si shuni be ila di ha go le tendi gi be ta nabu gi te japchur nang di gi be te nga chak tu drup di gi te shung choni gi ko kap thop daw bewa chin te nabulu senam da dewa yubi gi konor da dewa yubi gi nakchel da dewa yubi gi kangil so ga ra se di gi be te thekar du shuwa chin kewa gi songdel gi kangil yumi di se di gi be te nabulu tab de to zodi phini gi khelang yu si shuni la ta jura nabu gi ngachi Bhutan tende party lo iche da ngerang bom beke digi be ngachi gotho chaktu dinalu te japchur ribu be zedigi be chaktu drum nangmi dilu nami semkadin che sishuni la dida chi khada nabu gi ngachi Bhutan tende party lu te yubab du liju moni me si thusam sheu dau bewachin te ngachi Bhutan tende party di da chirtang gi chaktu na le ya nabu gi te damto khabar riba nandi gi be te shung choni yipchi zena si shuwa bini la kadin che Pumda Dzongkha chumi ura gi demkhong nale misi manso chopa gi demgo sonam rechin gi kusu sambo la su shudola ta ngara gi kole torti chi shuwachin te nyamangara te shiok nalo lo sumchu social hub chi cha shui si shudola te gelong shiok henson nalo te lo changal hub chi cha shui te le shaptol henkan nalo te lo geda chi nga gi cha shui si shudola te gi shule te layok henkan nalo te dochen be lo geda chi te cha shuni go gap top chi si shudola te jura te tronsolo zonda be lo cheda shida chi te cha shui si shudola da koto tsokta nalo tingachira chimi uregi misirgi japchor matu tuppe nandi tingachira misi mansu sokbadi ti tupti leshum berathing si shudola da ngachi koto tsoktu gi kablu ti misi suda je bedalo kongi kangil bomshuchi kache mo sawachin ti khoragi shin yedi bero ti rida semchigi ti thodi leshumbe ti khon khalo mahebni digi ti kangil bomshichi di imbe si shuila da ngachira misi maso sokbi khelang selrene matutu bichudila da zora khonlo kachi gopso wachin da ngachira gi chagi dami ki rawadi ti ngachigi khelang selrene chidi da ani sumchi khonlo chap yumbachin ti khon ladi dethelera bechu sede debe imbe ti ani byoda nabo changi lam mengo ti chumida oregi misi chulu machi misi mason chobagi matu tupi ti chagi rawadi de thelera tinga chigi chapnigi tamja yu se shudola de shen kanyel kashi so wachin tanga chara misi chu chong rakro chunguri chamisulu de kunju meni digi ti disu khongi da chong amesami chap mosoba de kanyel bomshi chi di imbe digi chapchur kashi so wachin tanga charagi lentap ki moil nalebe teta kunju dise sharara tanigi te salrana chukdi se shudola dala luchi ro sanam shinglam gi te trisha su nyodi bero dina ke mepe te le chim sabre chapgoro te ta dinalo te kunjul di te ke chungube pinigi salra yu se shudola ta jura dro loktera ngachara chimi uragi misir sulu te ta saldib di shugobe ta koto tsotu ne matu tuppe nabugi tinga chelu japchu nai
da dalipa bero da chirtang zaktu naya ti ngachira ti chimi da uregi misir tsugi ti demngo ngaralu ti damkha chabdi ti chabchuti nao siwigi ti rewa da melamdi nami sami kedo si shuila kariche Kozambola Niming Tempadoji Ngarabawachen Bhutan Tenjal Pati Lunsi Dzongkha men bi senkar temhongi demo becha matodo sishuni bi ila ngachi Bhutan Tenjal Pati lo kothogi tsaksu nalo tumi yongi chapter zen name delo kajega so bomberai sishuni bi ngachi Bhutan Tenjal Pati bawachen tengachera mimang shaptoda telen ngachera midinalu kakiki ngalo shani delo te phamai dilen zurhogi nalo te to tendigibe nabulu shapto shuni sishuni bi Dumi yongi siso nigi nale damsu namdalu ngachera kyakhabi nalu shideda deki chiktunda chikdel te ngache semda noksam chikatan thumigi shungchi damsu namdabdawchi bawachen te ngachera mikte da migyul kachira kedi berora tele shumbe tukso sishunibi ani bebo dalu ngache Bhutan Tenjal Pati kokap namdawchi bawachen ngache hontole ani su laksam namdagi kole cha shudige gomai thugi konseda misigi rede jupdigide nabulu phige sishunibi inla Kusambola da dari ngachara da bango chapsagi mise yonglo mise mato sopagi te demo pembangara khatule te daru ngachara chitang chaktugi denle te da damga phido sishuni da ngachara dare ge khamnalu te da ngachara karagi makhimda machumila te chiso thenshibegi chaktudi nami sami ge chobe yasi te debole tendige be ngachara mise mato sopagi khatule te da na darigi ge khabgi tabdeu madu pejogi nese Dzongkha jamnigi tabjuda sijudisu to zola khelang sedadi bad best shore shipsel chap matu tobbe dabri chapdigi be ngachigi domge shole bewachin de ji jada sumchuso dünde si dabri chapdi seshuni te dinale ngachara te da densen kha cheta dusegi khepelu migdige be te da ni sumchu shuge seshuni damra te ngachara da mise garalo phembegi te da khepingi dele te ngachara pejo 렌탑기 망일 태범 대쟁압디 같이 카드 잡디 잡디 대딜랭 아처라 딱실기 다 뷰세기 테칼로 베스셔다 시주기 테칼레 베스셔다 대디세 가야랑 같이 샤슈 베디게 베 잡주 퓨네다 델렌 로레루 미 대범 숨수데랭 같이 나든 대나나로 대바오니기 샤슈 시슈니 델레텐디게 베 캐빈가 데비에비나 같이 가라이 켄나 대디수메 아처라 부나카기 똥멜레길 자다 갭주 메가와트 자다 갭주데 아처라 방고 짭색이 미세 용어다 추가 종화다 개합기 빼줘 내세 캐핀로 미디게베 때대nga 지게 때다 고고수네베 켈란세다다 수디 유시슈니 델랭아 치라 미세기 델레 체세니치데 때다 동도 숨지레 땡아 지게 때다 봄지다 동성합진으로 야신잡도 유시슈니라 때디즈맹아 차 센트럴 스쿨 디세 로디라 시즈베니 신다신 때다 롱미게 때다 nga치라 마 산음기 델레 롱미게 때다 로 때베보징 nga치라 ngachara de chanling se ngachara chagi dramigi tiswe ngachige de khotubene da de jabje phinebi dele ngachara sanamgi thengge de shisong thamnigi dele ngachige tiswe ngachige dabdi phido se shuni shinda she ngachara da peboji bongwa chapchulu boji ngachara pha dagana da getanagi lamla soba dele zamba la soba tisu marapji longa chajina swimi tisu gaara ngachige matatup matutubbe de ngachige chamnigi khelang tisu sidi se shuni la de ane bole tenige be ngachara nalu khelang nalu dramin na so mise 산남발레 고츠미디게 라코르타미 numko 트럭타미 델랭아처 게덴달로 총라다 베미 셔첩 가르로 캐핀체이 이게 데 켈란세도 주스디 다네 바보들로 다 주라 나처라 데다 두게카기 미세 용기 카툴레 데나처라 게카기 쪼숨 구타니게 델레 슝 딘디시 데 데나처라 두게 렌시 딘디 좁지 데 시든 소바 딘디시 데 당화잡 나와서 슈니 라소까리체 kusambola ngari midi maitara스라이 이 배워진 도비니 록시나 기억을 이나 카자카님 고토 짝토 날로 응아지 미시 용기 잡제 베나미딜로 담바라 카딘체 시슈니나 앙아레기 켈랑세다 dom라치 쇼와진 담바라 나지기 다투 이비기 교업당 지옥기 콜람디즈 나지기 지나 따니다 선남시나 디수야 베스코 잡니기 켈랑 예 시슈니나 니발루 나치다도 펜실링기 텐지상고 텐니다 지니기 람룩 디소 나치기 답데토 도즈니기 켈랑체 예 시슈니나 다 숨발루 팜기에서
lo bewa chin tukchu renga le yachi be mi disulu phami dilin zurphose ngachi gi thitini gi khelang ye shishuni ina naba nache gi chakthun nalu ya te ngachi mise yonggi da ngalu da ngachi re Bhutan tended party lo zabjo jenawen gi rewa tamnelam ye shishuni katinchi kusambola yegiming 균성틀레 봄다 초벌 땅기 미스마스 버기 데모베 차슈도 쓰슈니나 다 기세 감집에 마라 잡도 시바나루 뜨나 봄다 초벌 땅기 데 티미집에 잡도 두페 아소와진 땡아라기 카툴레 마시 봄다 초벌 땅기 미세 용기 된로 뜨다 켈랑셀다 둥다지 피니 셀라 담방 아시라기 봄다기 톰디 야적 땅고비기 켈랑기 쓰슈니 디마세 디기 나나기 시든 코시 람삼 텔레 퉁슈 뜨다 라이트스 뜨마도 두페 피니기 켈랑기 디마세 마시라기 잠카 톰나 오니기 뜨다 추밀레 뜨 톰슨지기 람디스야 자기 땅디 뜨가데 다다 퉁쿠소니기 켈랑기 쓰슈니 텔레 마시 따실 공펠 땅디 텔레 봄다 patpal thangi namdu thandi tekate ta rangshigi yatak tandigi khelangi sishunila tele misi sonamba gi sonamgi thingin desu teta yatak tani delle teta sonamgi shinglam desu beskos tani tele sonamda deoyibi gi chasha desu shebdoju bewachin kyundi desu ki mimigi kyundi phinigi khelang tele chagi dami desu phinigi khelang su yi sishunila tele ngasiragi Nashin alu disugi shiriki pisi gongpil tani denle ta center school veri tunigi khelangi yu sishunila ta chogor tangi giok rere nalu center school ta shizupini da mimigi sakhona imraju bajin center school sap tunigi khelangi yu sishudula di charjibe mashi giok nigi nanalu tenga shiragi sogi shabdu disuya ta motu tupe pinigi khelangi 학버도 마시 봄다 원데 셀링기 멘카디아 뜨다 가티 다다 야작 따심레 소위기 샵드디수 뜨마도 뚜페 피니기 켈랑기 세슈니라 다 초거 땅기 미세 용기 마시 미세 마스 속바다 땡오섭 마랄루 뜨고도 잡도디날이야 뜨다 초긴기 잡주디수 뜨마도 뚜페 나디기 디 저르지베 뜨다 지당기 잡도디날이야 뜨 초거 땅기 미세 용기 뜨다 소긴기 잡주디수 matu tuppe te nandong sevegi rewada melam bombi sishudola karichela 봄당 최고 땅기 댐고날레 Bhutan tendel sokpi 댐고 빼만늘보 ngagi 미모 용로 구수 상보 수게라 다 ngara 밀로 캐치 딘 데치기 링로 데 당바 리베치비 차슈 델레 우징기 고니고 로구드치 차슈 델레 디팅슈다디기베 종각 기도고벤베 차슈이 칼로 데시릭 따도고벤베 로 딘데치 차슈이 순이라 돔기미로 캐치 딘데치기리로 슝로 차슈이 냠용다 쪽쪽 유 순이라 딜로 텐데 다리 대가처라 초골 땅기 때댐 댐오베 때담고 피도 순이라 게시 초골 땅기 미스르수기 로데 이치 종디기 뱅알로 툭데디 때담고 줍조 저지 배워진 때당바랑가라기 미망기 샵도디 레주베니 순이라 이바세달로 대가처라기 시든 코치디스 모두 뚜베 람베 소니 순이라 때 숨바세위간로 대가처라 기도 포미기 때 미세디술로 때 가데 다다 하산 남들기 골레 차슈니 순이라 디비니디기 대가처라 몸당 초고 땅기 미세디수기베 때 데모디 적도 베위 남들로 상바 생길레션 냠뉴다 쪽쪽이 미지라 담카짱 남바진 데 디기 nga처라 마옹발로 미세갈로 펜토 수수세 주니라 데 나라기 베디베로라 데 초고 땅기 댐고날로 모두 뚜페 차슈니기 레와레치 보메 수니라 아스카진체 Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents.
and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. Ni midi biochi sono mianki la te ngalu puchi la te ni pudi kilogulasi se shudo ni mingdi pe mai dini te ni bumgi mingi sanam chudini modi logu la su ni ming tande nong moi la te ngai bombe 17 years moi ming di karma nam kala moi la ni mi pe ma de mai te ni alu di biochi kilo kechichi yasi la te ming di lam do ji se shudo ni ming di kezan chudini la nga langsil hamogi ai ingi la mo lochtam nasi moi to chigai mi gaina naze mi gaina lejimbe ngomi shewala mogi igue dimisu lamjo maswala iku tinin na lukanella kogi de gilong beni sa ta gilona choge seodan diju ansum be mi swala te ta we ta ansum alu tu gilona ani chi yobachen atiri khongi mo te chochi beni no somchi me te thinnamse mambe tomasoro ummani be mi chi lapsur bacha gurichi jonsre mo khong chi dishimalo achi yanchin da ki ulejumchi ki thongae mishimo ansumchi dasangchi yurutube se ngachi no somani tamala school bochin da yulchena badabala te phasu phi ani bukhara yulchena la te chimna babdaben ta chimgi na phasu yulcher gi lammi bela tro lamju khiba mara zuasi ji ni dige mapale be misbala alu azumchi ini di tibure damma branda chiga mishim di lahadi tame indi bedere ngaragi phamdi ngarada chadi indi amchi di kaumi chibe de phamgi namsami jabjur bini digi kaumi chibe slamdi nen chapre lo chopke joda lo khaje ju wala dale tera khoma ba yedi biro mido somchirai te bendak sense ngaragira bedi khogi apa bedi biro khogi apa ge khogi ba ma to molu pen thop ju ba chin sino de chagindra ngaragi beschi di ai ge ko ba beni no somnam sen kedla dato sense biro bedrai dalapha biro nga beni no somnam se la apa di ngalu mi mu te ngalu pinchada te ai chi je jab choti benimi nga ane be kaneli labenga ngaragi alulu te nimila because ni alugi garashi bebala ngagi pha dong phagi o che sem shinumena che gachi mode anjum sem shimi go che nga eba te mare selab chirate nga dalenga gara je anyo tati zumbe alula sha du se shudola tangage tangaragi besupchi khu phamje min desule ko tate achire tendo shudila nga cha alu de onpolo thophe se chi chimnalu damri de lebe shamana se shudola phamgi gengpui se kongi misidi de lajimchi zoni sera thachi dilabinela semchi shi anebe diru daluchi anebe sherichi beru kachira beru anzumchi dembewachin pensemchi ka diwa thabachen namse pentusbe se shunila Pensim Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice. BDD tashil ledegi chida dami chise chujile jaga doje denda sope ma sange ku nyanyen desa suda chida dami chise khechile Nepal gi nation dabu maratika da lumine tele Kathmandu gi nyedab gi ne suna ne ko khini se ime khase gi denu chi din sum shi din shi da chi din gedu lekor jigi nalu dewa thapna se ime Francis Dzongkha kurte gyo sidi dungrup sokchungge chiri gekhap shideda gyusu miyon chogi tugung druptablu dungkar jingmin namgel naksan nabe notar naksel webe bazar guru dungrupdi randa chuchibe si chushinle chenga sen pema lingbe tungkar dante kujung kembo jimi wanchogi zebe gelonda gomchen sugi sonani imle dechen yong jenna si shuwa bewime kaselgi deno chi din du nga gusum nga dugi nalu dewa tapna seme Duk kompanyi kangi sera bemina chilo nito kecheshi chida dambe chise chile kindul su jini kusu nis imda dole sonjumba sugi kindul da shabdo su ata halube den su seme shabdo le negi dilu nidabki yinla isan sunalu jenida yana jishi ni shida info@bdb.pt nalu dewa tapna seme
두 공평 이강기 손점바 솔로 샵도 피니로 센슈 깨운 세마 둑 주진 세기 세더 베미나 히밥 템비 린루파 수기 송도 짜체 템펠기 린루나로 짜마 또나 세마 린루 이차수 용절기 톨레 지다 담비 지세 캐치 니기 치루 주세 나기 난게 수급다 이차수 지세 캐치 숨 니마 주세 니로 카체니 세마 카셀기 된 용절 차고 www.tender.pt 나로 시니다 양진 procurement@pt.pt 델레 지딘 구숨 구레콜 나나다 지딘 지지 숨딘 나 두나로 되어 탑나 세마 죽장의 레징기 세더 베미나 찔로니동 캐치시 르이텐로 두미 쪼와 이미 쪼텔 레림 고진 탐미 속이 장자기 톨레 숨기 젠더기 레림다 신 쪼이 레림수 니통 장의 슈니 투데 예바친 랑수이 레림기 민다 디지딘 수도 저티 지다담베 지세 캐치 치기 난게 죽장의 레징기 이상 때의 총들 레데다 지하 토케 베나스 슈니 찔로니동 캐치시 르이텐로 쪼텔 레림 두 잠치 담카 잡니스 슈니다 카셀기 텐로 레코르니 숨니 숨 니치 두나로 되어 탑나스 슈니 International Troubles Corporation ki gojen tole penciling lebe dinta chigi ring ti ngi tom tonta chutambe doji denda pot gaya gi nyedap ki ne sachin tsunalu nekol kini seme nekol digi nase zotungda dene keljeng ki shabdo tsuya yi seme 𝐁𝐿 Education Consultancy and Placement Firm the 𝐵 𝐿 𝐚𝐧𝐝 𝐚 𝐷𝐿 𝐶𝐿 𝐷𝐿 COE the offer letter su nidang chubji da 𝐾𝐺 nang kulu tsu matse jacha 𝐾𝐺 𝐾𝐺 nga sun loknya program chu jindo yobi me to yumi su gi shamkhe angdang chuna dewa tapna seme 둑겔진 타리 롭데다 둑루 예베 삼링니 칸니 냠룹 키톨레 로릭다 데웨 타리 조케기 덴두디 고덴 탑도 예비 덴두디나로 짜마토니기 들로 조케바치다 타 타미치베 게첸조데 조케바기 로릭년 척고 타리 조케치 사툰베디 타 타미추기 탁신구 자체 센티미터 숨추송아 베미기 둡시치 베치조디 데셰다치카 갤진 타레롭데나루 피고 덴둔날레 데텐자쇼창아 토밀루 녜랑길라케 피니 임다 소케바다 타타밍이 차라기 앙당파 토밀루 닐장기세라 붐치다 똥창압주 앙니파 토밀루 붐치 앙숨파 토밀루 똥창압주 피니 디마체 앙당파 니파 숨파 테미 밍옴 줄루 랩톱 레리 예비 디구 앙당파 테미 니루 Washington DC lu yebe zamling nikhangi isangi tawana thari demtentnalu chamatoni ki gokab yebi Dizum gi tendu godin thapgop dia lokri gi thole nyun damphule judu yebi thari zoki chu kompeltani da thathami chugi chowi netang kompeltan thablu mitigi bi khasel gi tenlu nalu ki di yebi QR code nalu scan jeni da chamatoni gi tenlu chilo niktong khechisum chida chuni bi chiche sumchu gi hema thoki jena dokpaseni da thoke jeni gi tenlu jutina chi din ni shi nga lekor ni guda yana nathan.d@rta.bhutan.org na lutewa jeti ki bekati chana lotar shindu du gakhapna naksel de ma chewachi meken lu show in diletendi olukke yubigi neken dubjeda jongge su jundo yuble 메켄데 차게첸기 네덴루 주디읍이 디야 메켄 딜레텐디 리다 셈체 참색이 싸고스에 맵담이 미켄 딜레텐디 리다 셈체 고노 셈체 갸다 붑츠기 세솔레 바치 좀이 메켄디기 미기 세솔레 냥카유비 메켄 딜레텐디 룽기 쪽집다 둘롱소 텐디 라신 타골 네달로 네바 bom베르 좀이 미켄 딜레텐디 나세 나레테미 테케소야 맵담이 리숨메라 나셀 메켄 bom베르 주미간레 나셀 나레 유비기 사치디소야 냠 사리디스게 텐 사기 쥐디소야 맵담이 미켄 딜레텐디 라신 네당기 톱수 라르펠야 마밥조 마세 나셀소야 맵담이 ngache druge gekapna babasin 나셀 메켄 마체쇼지 ngache 미기 제와다 나메 딜레텐디기 좀이 디야 미긴디 신카기 라로츠 메담다 좀이 메다치가 잼제위 까블레 좀이 메트로 라소비기 레림 까블루 메수 단진 마베와 샤밀레 좀 임다 로미기 록람 겐 슈브달루 메켄수 좀이
데베올레 미 푸미 가 인루 미디 푸 차웨실루 레슌베 세고비 겐코야 벅데 나슬 메긴 좀 마주바 체진 백업 인 데멘 메수 나타 가냐 마캬바 가 가슬레파 푸데 단진 마베와 샤바진 두 개갑기 나슬다 라신 냠숭기 짜이다 디시 따도 냐자수 두 개갑나 메긴 마쇼라 신라베이 컵 라로츠 메담베 컵 중도입 인 데베올레 둠라다 라수이 신레 테미 라로츠 메담베 컵 내수다 뎀베 땅곱디야 겔 채우지루 주디유 데베오달루 차니지수 메마담이 해마 차니디 냐버두 메땅고 유 메다 신 진종 베니기 탑람주 가데베라 두가 레좀베 땅곱디야 겔체 게세 창이다 하로츠 냐버두 메땅고 테마신 원래 꾀디 예비기 내든수 투가 남나 라스이 겨우기 사고나루 신라기 차니다 라로츠 메땅고바시 겨우 닥조나레 메땅 초비기 촉탐 랭곱 임다 촘데 사고나 임바진 촘데 완진나레 나와 랭곱 인 델레 메 마담이 해마 남시 내땅수 가데베 유가 레좀베 따고 님디가 루마슈베 푸데 여바진 미푸닐레 점고 라로수 메땅비 까비야 조바다 추루캄지가 니미기 뒤 슈베 맵달루 땅곱 인 메땅비 까비야 사고디 네답레파 뇽타라 미터 두힝 사사베 세디 샤곱 인 디좀베라 신기 월루다 체마기 볼로카 미푸닐레 가데다다 점고 메디 충구베 푸곱다 차니야 마음베 뿌닐레 잼나 차니수야 게라 답지구 메땅니 멤버 둠자 레베 메땅곱 인 차니수 메땅비 까비야 사탕 봄 예사 따니 마도 겐레파 따니레 잼고 게시 답라 마데와 겐 예살루 메땅곱 템바진 산니디 레좀베 세심레 메땅곱 인 델레 메땅스기 원래 메디 게 메주니기 된루 깍탑 수야 주곱 인 게시 미디 체 좋아진 까니기 된루 디 볼로카 추다 라샤수 다디베 샤곱 인 체기 미푸타 심레 디 당진 베디 따도 베곱 인 세모다 고테수 차돔베 여버진 미디 레좀베 세곱 인 게시 미디 디 타마유미 나스수날바 체아수바신 데베라 꼬샤니 멤버 산니 고집루 년슈 베심다 잡초수 랭곱 인 남라베루 미디 팀다 티베 땅심레 녜자 포니술레 잼나 아일라 와이 슈케스 베네기 쓰자모 다음 차라다 아나파투 야다마 저들베메기 가라루 냥카두 니바세달루 록메 마톱존이기 냥카두 손바서다 나세메기 주니기 냥카두메나 레베 주엠나루 미타기 추스메 유보 너나루 로메기 카우토 메모테 시더비 시 마파디 최기 시 답상하게 통지 니바메비 신치 답데 대보다 최르기 미터 포업 좀 지셔디기베 아나레 야다마 파다투 아네베 기타 먹어보 괜찮아 파다투 야다마 따드르 다답이 못해 신야 굴레답이 빼다 수인미 신마 줄라바라 담이 되와 아니 날바답다 최기신 범디 날바 기우다 아마 록타디고 레바친 가dim직해서 게니모 understanding 미누메나 저 하비베 하이교도 임베 레베 나노사 따라 모셔벨라 나나바 따라 못해 라비스미디 데라 데멜라 그베 티처리 차로술레 레즈멜라 메마레 라스 다나라팡가 nga리 토토사 첨팀 노십 가르루 레즈메 섹랍켈라 곰티마셀라 아 뚝뚝 아네 베 메마레 라소 나세베타 베고바다 쳐러라 베루 라소 레벨
Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents, and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. Ni midi bioche sono mianki la te ngalu puchi la te ni pudi kilo gulasi se shudo ni mingdi pemaidini te ni bumgi mingdi sonam chudini modi logu la su ni ming tande nong moi la te ngai bombe 17 years moi mingdi karma nam kala moi la ni mi pemade mai te ni aludi bioche kilo kechichi yasi la te mingdi lamdoji se shudo ni mingdi kezon chudini la nga langsil hamogi ai ingina mo lochta masi moi to chiga imi gaina nazimi gaina lejimbe ngomi shewala mogi igwe dimisu lamjo maswala iku tinin na lukanella kogi디 gilongbeni gilobeni ta gilona 쪽에 세우던 디주 안숨베 베미스웨라 데다 왜다 안숨 알로디주 gilona 아니 지 여바진 아티리 콩기모 데 초지 베니 노섬지 여메 데 틴남세 마음베 토마서로 엄마니 베미지 랍서 바자구리지 정스레모 콩치 디시말로 아치지 양진다 기울레줌지 기 통가에 미시모 안숨지 다상지 유르트베세 nga지 안노서 많이 담말 스쿨나 버친데다 율제나 받아발라 the pasu pi and bakara wheelchair nala the chimna babdaben the chimgi nala pasu wheelchair ki lammi bela tro lamju khiba mara zuasi jiji ni dige mapale bemisbala allu azumchi ini di tibure damma branda jiga mishim di lahadi tamme indi bedere ngaragi phamdi ngarada chadi indi amchi di kaumi jibe di phamgi namsami jabjur bini digi kaumi jibe slamdi nin chapre lo chokki joda lo khaje ju wala dale tera khoma ba yedi biro mizo sumchirai te bendak sense ngaragira bedi khogi apa bedi biro khogi apa gen khogi ba ma to molu pen thop ju ba chin sino di chagindra ngaragi beschi di ai gen ko ba beni no somnam sem kedla dato sense biro bedrai dala pha biro nga beni no somnam se yela apa di ngalu mi mu te ngalu pinchada te ai chi je jab choti benimi nga ane kaneli la benga ngaragi alulu tenimila because ni alugi garashi bebala ngagi pha dong phagi o che sem shinumena che gachi mode anjum sem shimigo che nga eba te mare selab chirate nga delenga gara je anyo tati zumbe alulasha du se shudola tangage tangaragi besupchi khu phamje mi desule ko tate achire tendo shudila nga che alu de onpolo thophe se chi chimnalu damri de lebe shamana se shudola phamgi gengpui se kongi misidi de lajimchi zoni sera thachi dilabinela semchi anebe diru daluchi anebe sherichi beru kachira beru anzumchi dembewachen pensemchiga dio thabachen namse pentusbe se shunila Pensum Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice. Francis Dzongkha kurtegyo sidi dungrup sokchungge jir gekhap shideda gesu mion chogi tugung dubtablu dungkar jingmin namgel naksan nabe notar naselebe bazaguru dungrupti randa chuchibe si chujinle jengasen pema lingbe chungkardante kochung kembo jimi wanchogi zebe gelonda gomchen sugi sonani imle dejenyong jennasi shuwa bewime kaselgi dino jidin dunga gusum nga duginalu dewa tabnaseme Duk kompanyi kangi seda bemina chilo nito kecheshi chida dambe chise chile kindu su jini kusu nis imda dole sonjumba sugi kindulda shabdo su ata halube len su seme shabdo le negi dilu nidabki yinla isan sunalu jenida yana jishi ni shida info@bdb.pt nalu dewa tabna seme Duk kompanyi kangi sonjumba sulu shabdo pinilu senshu keon seme Duk 𝐿𝐿 seda bemina yubab tembe rinrupa sugi songdo chache tampelgi rinru nalu chama tona seme
rindur ikchasu yongzhalgi tole jida dambi jitse kechi nyegi chiru chitse ngagi nanke zogobda ikchasu jitse kechi sum nima chitse nilu kacheni seme kaselgi dinu yongzhal chargo www.tender.bt nalu sininda yanjin procurement@bt.bt dele jidin gu sum gu lekor nga da jidin ji sumdin nga du nalu dewa tabna seme Dzongkha lezingi sada bemina chilo nitong 𝐁𝐿𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 totel lerim kotin tamitsugi jangjagi tole sunki jendurgi lerimda shen choi lerimtsu ngetong jangda shuni tude yebachin langsui lerimgi mingda di jidin tsuda jati jida dambe jitse kechi chigi nanke Dzongkha lezingi isan tewe chonde lededa jiha toke benasi shuni jilo nitong 𝐁𝐿𝐒 𝐍𝐸 totel lerim du jamchi damka chamni si shuni da kaselgi denlo lekorni sum Nichi Dunalu Dewa Tabnasi Shuni International Troubles Corporation ki gojen tole Pinsiling lebe dinta chigi ring ti ngidom tonta chutambe doji denda bot gayagi nyedabki ne sachin tsunalu nekor kini seme nekor digi nase zatungda dene geljengi shabdo tsuya yi seme Duk geljen thari lobdeda duglu yebe samlingi khangni nyamrup ki tole Lorik da dewe thari zokegi dendurdi goden tabdo yebi dendurdinalo chamatoni gidolo zokebachida tha michibe dechenzode zokebagi lorik nyenchaku thari zokechi satun bedi tha michugi takshingu jache centimeter sumchu songa bemigi dubshichi pechi zodi desheda chika galjin thare lobdenalo pigo dendurnale dechendra shochanga thomelu Ngerangi lake pini imda zoke bada tha mingi charagi ang dangpa thomilu nyeljangi sera bumchi da tonthang ngapchu angi pa thomilu bumchi ang sumpa thomilu tonthang ngapchu pini dimache ang dangpa nipa sumpa themi mingom dulu laptop rere yepi digu ang dangpa themi nilu Washington DC lu yebe zamling nikhangi hisangi tawana Thari demtent nalu chama toni ki gokab yebi Dizumgi dendu godin tabgobdiya lokri gi tole yun damphule judu yubi thari zoki chu kompeltani da thami chugi chowi netang kompeltan tablu midigibi in khasel gi denlu nalu kidi yubi QR code nalu scan zeni da chama toni gi denlu chilo niktong khechisum chida chuni bi chiche sumchugi hema thoke zena dokpaseni da thoke zeni gi denlu jutina chi din ni shi nga lekor ni guda yana nathan.d@rtabhutan.org nalu tewaje digibe katichana Tenzin Education Consultancy and Placement Firm the 𝐵𝐴 edit 𝐶𝐿𝐒 𝐍𝐸 𝐚𝐧𝐝 𝐴𝐻 𝐷𝐴𝐬 𝐐𝐿𝐒 the offer letter su nidang chubji da keji jigin nang kulu tsuk matse jacha kejile keji ngachun loknya program chue jindo yubi me to yumi sugi shamkyu angdang chuna dewa tapna seme 공조 체된지 두지진기 개랍숨바 벨지미 도지 완치쇼기 개합 공백이 딘두 삼이 까딘 제수 데니기 텔로 진로 직동 국자 딘주 덴실루 미완게요 핀조 체든 완치기 우티제디 시나누 체된기 조기디 장축 체된기 넘버비 신예비임다 체된디나 낭된 조라 가공 푸숨기 시토이 하조주입인 다리 체된디 질당 두미츠기 차체니다 거라 접세 사고 용다 젠지 임베카 치다실바 추기 델레베루 지통 젠기 사고 집에 이치 깹인 Good Zambo, you're watching the English news with me, 𝐶𝐿𝐒 in the headlines. Unintended pregnancies leave mothers and fetus without critical medication and care, according to experts. Bhutanese residents in Australia find comfort in His Majesty the King's National Day address amid Australia announcing new visa rules.
And foreign workers replace Bhutanese at Orange Depot in California. Now the details. Complications related with unintended pregnancy mostly arise because most women remain unaware of their pregnancies, according to experts. In such cases, most women fail to receive the required medication and care for themselves and the fetus. In this story, we delve into the complexities that arise from personal choices and obstacles that lie ahead. This 21-year-old woman is a new mother. She was already over 5 months pregnant when she knew that she had conceived. As she was oblivious to her conception, she could not obtain her handbook on time, missing out on critical medication and supplements. It was unplanned. By the time I knew I was pregnant, it was already past 5 or 6 months. I just graduated and I had a lot of things I wanted to do in life. However, I became pregnant, and becoming a mother was something that I did not wish for. Unintended pregnancy or unplanned pregnancy usually go unreported in most cases. According to studies, the overall pregnancy registration in the country is more than 90%. However, almost 40% of the mothers register their pregnancy after the initial 3 months, which is supposed to be the optimal time for pregnancy registration. According to a gynecologist of the National Referral Hospital, mothers are issued the Mother and Child Health or MCH handbook as soon as it is confirmed that they are pregnant. The book is required to maintain medical and vaccination records, among others, of the mother and the child. When pregnancies are not registered on time, it leads to delay in the issuance of the MCH handbook. This, according to doctors, not only delays in receiving optimal pregnancy care, but puts both the mother and baby at very high risk of illness and complications and even death. Further, experts say delaying pregnancy registration, especially beyond the initial 3 months, poses risk as the mother misses out on vital supplements. 당발랍다 공기 콩코라게 알로 𝐍𝐞 알로 차비미라 미시스 주니라 마음기라 다니 시시베 바나라 Mothers should take medicines such as folic acid for the first 3 months. It is an essential medicine as it helps the baby grow without disabilities and with a normal birth weight. If they do not make the handbook, they will also miss out on vitamin, iron and calcium supplements, which could lead to low birth weight. 다 세컨드 공기 같이 치웅라 버제 vitamins 디스 치웅라 vitamin C 델레 아니 like iron tablet 디스 치웅세 주니라. According to the adolescent focal, such unintended pregnancy is even more challenging for young girls who are not able to make decisions. 알로디로 When they are not supported by their parents and partners, it poses a great challenge in decision making. Such situations also make young girls consider aborting their child illegally. When they opt for unsafe abortion, it will be done in an unhygienic manner. It only causes more complications for the young girls. At the PEMA Secretariat, which aims to help build a society that promotes mental health and well-being, young girls facing unintended pregnancy are given counseling and support, including the facilitation of adoption of their child. Unintended pregnancy is mostly seen happening among young children. At such a tender age, they are unable to open up to anyone and decide. In such cases, where the partner is unwilling to accept the child or they want to keep it a secret, we do help them in adopting the child as long as the adopting parents fulfill the criteria. Currently, there are no records of unintended pregnancy available in the country. Although the subject is not talked about much, it is quite prevalent, especially among young women, according to doctors. This is Sonam Yuden for BBS News.
The residents of Braksa and Tokshing villages in 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 of 𝐶𝐿 have been without safe drinking water for about 4 months now. The water ran dry in these villages after their water pipes were damaged while constructing a road and parking near 𝐁𝐿 Primary School. The residents have been collecting water from the nearby cheworks in jerry cans. Drinking water is stored in barrels. Their taps are without water. Our vegetables are drying up without water. Let alone irrigation, there isn't enough water for consumption. We can otherwise grow varieties of vegetables. We got drinking water for over a year after the Desung water project was completed. But now there are frequent pipe breakage. We cannot even repair the pipes since we cannot get big pipes like the ones Desubs have used. Some people say they use rainwater to wash clothes and to feed domestic animals. After the completion of the Desung water project in 2021, the residents of these villages had uninterrupted drinking water supply up until September this year. The water pipes were damaged while constructing a road to 𝐁𝐿 Primary School and extending the parking area near the school. According to the 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 administration, the road and the parking of the school were constructed to ease the burden of carrying ration to the school. The 𝐍𝐞 administration, however, says the water issue will be resolved soon. As soon as I received the notice from the village Sokpas, I immediately told the 𝐍𝐞 administrative officer to investigate the issue and carry out necessary actions to solve the problem. She immediately investigated and ordered the pipes. The pipes are delivered already. There are some 200 residents in Braksa and around 300 residents in Tokshing village. For 𝐷𝐿 in 𝐷𝐿, this is 𝐶𝐿 BBS News. The Ondifada District Court has sentenced a 30-year-old man from Limukha 𝐍𝐞 in Punakha to 5 years in prison for illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substance. The judgment passed last Tuesday states that the man was in possession of 57 SP plus capsules, 2 N10 tablets, along with 5 damaged N10 tablets in August this year. According to the judgment, the items possessed by the convicts were found to be more than the permissible quantity. The man has confessed to carrying the drugs for his own consumption. The judgment says he will not be allowed to pay trimthi for his prison term. However, he can appeal to higher court. Now, the Australian government's recent announcement to implement strict rules for international students has left a lot of Bhutanese living in the southern hemisphere anxious and uncertain about their future. However, some of them have found comfort in His Majesty the King's National Day address, which seems to have evoked a shift in sentiment, with a few of them even considering returning home, inspired by the call and reassurance. Australia 2 weeks ago said it would tighten visa rules for international students and low-skilled workers. This intervention, according to international media, could halve its migrant intake over the next 2 years as the government looks to overhaul what it said was a broken migration system. Under the new policies, international students would need to secure higher ratings in English proficiency tests, and there would be more scrutiny on a student's second visa application that would prolong their stay. The decision comes after net immigration was expected to have peaked a record 510,000 between 2022 and 2023. Australia boosted its annual migration numbers last year to help businesses recruit staff to fill shortages after the COVID-19 pandemic brought strict border controls and kept foreign students and workers out for nearly 2 years. But the sudden influx of foreign workers and students has exacerbated pressure on an already tight rental market, with homelessness on the rise in the country. Amidst this, many Bhutanese residents in Australia shared their concern. With the change in Australian rules for international students, I think all the Bhutanese will be affected. This is because each one of us came here with loans,
Still then, during this year's National Day, when we listened to His Majesty's speech, we have got a reassurance. If under some circumstances, even if we are told to leave tomorrow, then we will be ready. A few Bhutanese who are concerned is right in their own place because for some it's difficult to get job in Bhutan, and those who got small jobs left their works and came here. And when the rules become strict, the opportunity to work and earn becomes difficult. But what is good about this is we can now think of returning home. Some of the consultancies say the number of clients seeking to travel to other countries, especially Canada, is gradually increasing, although there are no significant changes, with people still opting for Australia as their first destination. They haven't announced when they are going to change, who will be affected, and when it will be implemented, how it will be implemented. There are people who are assuming so many things in the market, but this information hasn't been approved. Some are being shared with the agenda to capitalize the opportunity at the moment, and some have been shared without any proof. So right now I would suggest, and I would also request opportunists to be calm and to wait for a further update. At the moment, the visa rules and everything has been as it is. People are going to Australia, the numbers are still sustainable from Bhutan. In the past, a lot of civil servants also left for Australia. Although there is no definite number as to how many civil servants left for Australia, as per Civil Service Statistics 2022, the attrition rate for 2022 is 8.62% compared to 4.82% in 2021. The size of the civil service as on 31st December 2022 is more than 30,000. From January to December 2022, more than 2,000 civil servants separated from the RCSC. In the same year, over 650 civil servants took extraordinary leave. The Royal Civil Service Commission, in its revised Bhutan Civil Service Rules and Regulations 2023, has declared its readiness to welcome resigned civil servants back into service. The revised BCSR allows those who have voluntarily resigned to come back into the civil service as a regular civil servant if they fulfill the eligibility criteria. Previously, according to the BCSR 2018, once separated, civil servants were not allowed re-entry into the civil service. They were only allowed re-entry on a contractual basis. The recruitment back into the civil service would be based on the post vacancy against the approved staffing strength. For re-entry into the professional and management category, candidates will also have to get through the Bhutan Civil Service examination. Samten Dolkar, PBS News. The district dispute settlement body in Mongar fined Tashi Tobge, a supporter of Bhutan Tendal Party in 𝐿 yesterday. The 48-year-old man, who is a registered member of the political party, was fined 15,000 ngitom. He was found serving lunch to more than 80 people on Friday in a restaurant after the BTP president's campaign meeting. Section 7.2.2 of the Rules on Elections Conduct 2022 prohibits political parties, candidates and individuals from serving meals or carrying out activities that may benefit or damage the electoral prospects of any party or candidate. Now in Serpong, foreign workers are now seen replacing Bhutanese at the Gelifu Orange Export Depot. Bhutanese workers say the orange exporters are not hiring as many Bhutanese as in the past to carry out work such as sorting and packaging oranges. This has left them disheartened. Usually, here at the export depot, both Bhutanese and foreign workers can be seen sorting and packaging the oranges in crates. The scene is different this time. Now it is mostly the foreign workers doing the job. Only a few Bhutanese are offered temporary jobs. Some of the Bhutanese workers claim that they were turned down by Bhutanese exporters. We don't get employed here. The Indian workers come here and they get the job. If they don't come here, then maybe we will be recruited. I came here hoping to work, but I didn't get the job. They bring Indian workers in groups, and when Bhutanese come here individually, we are not given the work.
they fill the vacant posts with Indian workers. However, the exporters say Bhutanese workers are not skilled and diligent like the foreign workers. Moreover, they say the local workers quit jobs in the middle of the season, affecting the orange export. The problem with Bhutanese is they don't want to work as requested. Second, they ask for payment every evening. We provide them with food and lodging so they don't need the money until the end of the season. After getting the payment, they go around and get drunk, causing problems. It is better to have Indian workers. The Indian workers are skilled. They come here in groups, listen to their team leader and work accordingly. But there are only 3 or 5 Bhutanese looking for the job and work only for a week or 2. Then they take their payments, visit restaurants and get drunk. We face lots of problems with Bhutanese workers. The Bhutan Export Association in 𝐶𝐿 say they have been able to hire only foreign workers as of now, since it is just the start of the export season. Once they start receiving oranges in huge quantities, they plan to employ Bhutanese workers as well. We have received an order from the Ministry of Industry, Commerce and Employment to approve 26 Indian workers to each exporter. We did that accordingly. They are complaining because they see that 26 workers working for each exporter. We are going to hire Bhutanese workers as well. Some 13 Bhutanese exporters in 𝐶𝐿 started orange export from 1st December. 𝐶𝐿 exported around 8,000 metric tons of orange worth $3.9 million last year. For Karmongdi in 𝐶𝐿, this is Dikil Hazom for BBS News. A reminder of the headlines. Unintended pregnancies leave mothers and fetus without critical medication and care, according to experts. Bhutanese residents in Australia find comfort in His Majesty the King's National Day address amid Australia announcing new visa rules. And foreign workers replace Bhutanese at orange depots in 𝐶𝐿. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, sunny to partly cloudy weather is expected over the country during the next 3 days. Light snowfall is likely at isolated places of high altitude areas of the country during the same period. And that's it from the newsroom for now. You can get all our stories on our website bbs.bt and our social media accounts. Take care and goodbye. Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents, and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. Ni midi beo che sono meanki la te ngalu puchi la te ni pudi
kilogulasi se shudo ni mingdi pemai dini tini bumgi mingdi sonam shudini modi logu la su ni ming tande nong moi la tengai ge bombe 17 years moi ming di karma nam kala moi la ni mi pema de mai te ni alu di gochin kilo kechichi yasi la te ming di lam do ji se shudol ni ming di kezon chutni la nga langsil hamogi ai ni la mo lo chutam yasi moi to chiga mi gaina nazi mi gaina le jimbe ngomi she wala mogi iguye dimisu lamjo maswala iku tinin na lukanella kogi de gilong beni sa ta gilona choge se odan diju ansum be mi swala te ta we ta ansum alu ditu gilona ani chi yobachen atiri khongi mo te chochi beni no somchi me te tin namse mambe to masoro ummani be mi chi lapsur bacha gurichi jonsre mo khong chi dishimalo achi yanchin da ki ulejumchi 이 통과에 미시모 안숨지 다상지 유로 뜨베서 같이 안 넣어서 많이 담을 스쿨나 버친데다 율제나 받아봐라 데 파수 피에는 가라 율제나라 데 침나 밥다벤 데 침기나 파수 율제기 람미벨라 들어 람주 키바 마라 주아시 지진이 되게 마빨리 베미스블라 알로 안숨지 이니디 디브레 담마 브란다 지가 미심디디 라하디 담메 인디 베데레 나라기 팜딩 알아다 차디 인디 암치디 카우미 집에 디 팜기 남삼이 잡줄 비니디기 카우미 집에 슬람디기 년 잡절로 좁게 조달로 카제주이 발라들레 तेरे को मापा ये दी बिरो मिदो समझ रही ते पेंडक से ngaragira बेदी कोगी आपा बेदी बिरो कोगी आपा गेम कोगी बामा तो मोलु फेन थोप जो बचिन से नो दि चागिंद्रा ngaraगी बेस चिदी आई गेम को बाबी बेनी नो सोनाम से केदला दत्तो से बिरो बेदरे दलफा बिरो nga बेनी नो सोनाम से येला apa di ngalu mimu te ngalu pinchada te aichi je jab choti benimi nga anebe kaneli labbenga ngaragi alulu tenimi la because ni alugi garashi bebala ngagi pha dong phagi o che sem shinumena che gachi mode anjum sem shimingo che nga eba te mare selab chirate nga delenga gara je anyo tati zumbe alula sha du se shudola tangage tangaragi besupchi khu phamje min desule ko tate achire tendo shudila nga cha alu de onpolo thophe se chi chimnalu damri de lebe shamana se shudola phamgi gengpui se kongi misidi de lajimchi zoni sera thachi dilabinela semchi anebe diru daluchi anebe sherichi beru kachira beru anzumchi dembewachin pensemchika dio thabachen namse pentusbe se shunila Pensim Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice. No matter the extent of your dreams, whether they're higher, farther, or bigger, at SK Education and Consultancy Firm, we help you achieve your dreams at every step. SK Education Consultancy proudly received the ECU Global Rising Star Award and many other accolades for our unwavering commitment and dedicated services. Our proven track record of over 11 years speaks for itself. Our services include inclusive counseling, expert admission assistance, scholarship application support, seamless visa documentation, OSHC and fee payment assistance, thorough pre-departure briefings, and travel and lodging support. Additionally, accommodation in Canberra is guaranteed. We proudly represent some of the finest institutions including 𝐷𝐶𝐻 University, Griffith University, 𝐁𝐁𝐒 University, Murdoch University, QUT, the University of Adelaide, the University of Canberra, and the University of Tasmania. We are offering scholarships of up to 25 to 50% for January and February intakes. The choice is yours to make, and by that we mean to choose us as your career companion. Join the ranks of successful students who've turned their dreams into reality with SK Education Consultancy. We're more than just consultants. We're
your unwavering support system. SK Education Consultancy. Services with care. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from eligible firms for the supply of BT or promotional items. E-tender must be submitted online on 22nd of January 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 23rd of January 2024 at 2 p.m. EMD must be submitted in hard copy to the nearest Bhutan Telecom office. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt or call 1793 9055 or 17113756. In person to the directive issued by the Royal Monetary Authority of Bhutan, the management of Bhutan Development Bank informs valued customers that the loan monitoring will be fully lifted from 1st January 2024. The bank will be open to providing loan and other services across all sectors or products as usual from 1st January 2024. All are requested to visit the nearest branch offices or call 14244 for queries or email at info@bdb.bt to avail services. Your development partner remains committed to serve with excellence. The 𝐶𝐿 Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of 𝐸 University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite aspiring Bhutanese reality show organizers to register the reality shows for 2024. Interested organizers must submit your title of the reality show along with the synopsis within 21st of January 2024. Please note that only the best 6 shows will be selected. For further details, please contact the Marketing and Sales Department at 02323216. Homemade toys. Make and play. Sock puppet. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Sock puppet. Materials required to make this toy: a pair of scissors, a piece of cloth, a sock. Please use new socks. If not, make sure to wash the old sock properly, as your child might put the toy in their mouth. And a needle and thread to sew. Let's start by cutting out the cloth piece into shapes to make the toy's facial features. Then just sew them on the sock. Sew them on firmly. These pieces can be a choking hazard. There are many ways to play with this toy. You can use the toy to tell or read a story. You can make more than one sock puppet and present a little show to your little loved one. You can also play hide and seek. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. kusangpo te ngai ming do 𝐶𝐿 muslawi te dato ngara byo chin song cham chin ji be de do la te ngagi byo chin hardware song ka chi la te ani be te hardware gi na nga che hydroponics ki chala gara thop sun di te ngagi hydroponic ki ani be chala tus kara nga yuru do si shuni Bhutan hydroponics se mi de ngagi shisu be dato kam majula lochi de chigi halam lochi joi ma jo chi joi la tani hydroponic de gochu ko midi ngomara nga charagi danaba ro phale pha chi ge khamnal pha nam sami yongdel thin da dele
Rani successful jojogi lojure go telanga chi YouTube na lefa je dele Facebook na lefa Google na lefa je de ngai nam sabe sim shuchi thi delanga rai phogim chi bila cousin phogim te ko ye ro hydroponics se mi de ane bani image se te ko sa chi gochu da se ane ko ginga lu sun di te ngarai nam se curiosity chi thenbe te ngaragi sala de ngaragi na hydroponic gochu with the Bhutan hydroponics license rai is the hydroponics thing like early 2020 na goila the ngai cousin phogem digiro male mane be didu the che hydroponic the chegeni plumbing the electrical ki la she be menamo te chegi beta wa chin chegi besum ne me sachi beta da se te ane be da the ngaragi asre research beta da email akhogi lab du zumiro male man amsami chige khamna la ro azum company chi de hydroponic anyway ro farming company ra chi be ro namsami mangil zobi gi luje du tele anara rangi rambe lambe bimedu te ro off season grow bi gi azum namsami ro malama popular thedi dura te ani ngara sala de ko chutai te trial gi thoka beta de ro mapa ke leshim ke tu be sishuni da the hydroponics ngachi ingena be hydroponics la me Dzongkha na le be chin roma pa duksher ki dumra si me wala te hydro se me de ma pa chuna la me te ngachra gi ponics se de labor work lo te chuki be la bi na ngachi hydroponics se me de ma pa ngachi gi chuki thoka la bi ni ngachi sa ma pa le la tham ni mi la soilless farming se la me la kotam ngagi hydroponic de saji ngaragi chine chungchi chutaila suta bebe nga cheni chugi thoka chamchi de solution be ke mi de bela kholu zejor asre lu go bela te zejor de nga chi urea lo andisulu ni mi npk the micronutrients la la andisulu ni china saji gochu beta da lesham be ke matab sishune te lo shule te ngara da rangi jongdar miwa chinde mapal bimi sune me sino samta be de nga gi yale ma be Facebook net for search be do ro pha Indian search vikas se khod chi ga je te khona khod chi ga benga luchi gi den lani kachlo WhatsApp ki thoka be benga khona le jongdar le se shuni la ma nga chi plant ka de be grow be na le go so di te le nga chara gi and system this ga de be zona the temperature be ga de maintain be na nutrients be ga de na ka nga khona le jongdar le se shuni la gotam nga ge ne be da pipe this be ngara gi how to run team be la mapa pipes lalu tumi da matumi dula lalu food grade se lalu ralu ni zejur ralu zunani me gi adu te zejur food grade yibi da mi pipe ta be chu go bela te ani be ngai food grade me pipe this hi de ranga gi chu be tele chala shin dis nga gi asi chi khonal ma request be da ngai sa chi asi ko chu ta gi godami me tu be mi te sa chi ta gi se te khonal asi chi request be ko manale nutrients ta dele nga chiragi kholo gomi net cups lo dele tissue cups lo dele liquor balls leshe wala te ani kholo request be asi chi khona le be trial ki thoka be tai se shinela ko chu da dinga geni lactose ta strawberry chuila te lactose strawberry namsam deshim jome te chui be nga chiragi dubige mamra lambe da emagaya mula te ta nga chiragi YouTube na lafata Google na lafata bache romachi ge khabde mamra lactose ta sak de suzami mam khum di azum sheme te nga china bache emaga shutim te nga ge ema da tomatoes te nga chira same chume gaya te same chum su tab da te andisu some lution be ke omela dato sin nga gina lactose tele strawberries tele ngachigi semchum tele dolum sa try bedola dolum de meto shaila tele ngachara ni soybeans tomatoes tele ngagi kachlo ema tele cucumber tele ni bitter gourd this is to the ani semchum bioche khas khan ngachigi ni July date 14 dechina sit susila te dato be achinu ko alam dauni asi chi majobela dauni majobla ranga chigene harvest space to base shuni te nam faster growth do te chu be achinu anda indigi nam faster growth nutrients nga chira na lun digi me growth relation do shuni tama panga chani di khas kam August date 29 na chuila seed base chu be be dari anjum hapti joila te be the growth ani be jime
te anjum be che ani gi na dimi de ngachi gi sa gi sama be plant hole be ni de lika balls na na ani clay balls ke zo me clay balls ke big be zo zin se me te ngachi gi root be che ani be de la te ani gar nutrients kachi go be chi gar ani ma chuna le khora gi chugi na nutrients kachi go be khora root ke absorb be de kho gi ani be growth ani be jinsel du se shuni te ani be che ngachi khas kan ko ani transplant de khasang ngachi ani July last week na ngachani chui se shuni mapani duro ngani dam shami di ko botri me suryam juni botri me se dam shaji na te mapa khoi gi mapani fruit du se nam sam lesham be jime na ani ngachi khasakan July last month last ani week di china ngachi chu chu inda te mapa bomb jobe da cucumber nam sam lesham be fresh be kini du te meto ya halam shadi lani doma diso ya ta halam nga dute chira doma bombe junu te doma dor theni de le meto halam shadi dula nga chani nambe na biwa chin nga chi da to sensu bera gam majula haptu ni de chi cham joina nga chi sensu be na te bomba ne be jome la chugi thoga be shimnale te khogi root khogi ani magi ani rato biwa chin ani be deola kara kolo gachi gomidi kara nutrients ane be khora yata then be kara chugi thoka sa mi bela ngachi labe de jambe bala te sagi thoka bewa chin din da ngachi ragi yuma chap go be te masa ko go be anju bi go da ngachi sa da chiga mapal dio ma than de laya asi la bini jambe te ko bom jeni jokta e du si shuni la te mapa ngachi ragi an advantage te la shi la hydroponic ki thoka advantage la shi binala ngai asi dordu chi ngai ane be shuwa chin tanga cheregi hydroponic ki thoka bechin faster growth dula te faster growth gachi be yi sanga ge ane be shuwa chin da gachi sa yi thoka bechi ko root ki be nga cheregi nutrients si be jo ta energy ka ara ana waste jung se ma ane faster growth min do delay jo mi da ni te ngachi ge hydroponic ki thoka bechi ngachi nutrients ka ara ngachi ki reservoir tank na lu be jini de ki khoi gachi gopchi khorani root ki be ya ta then be te ko growth and nam se fast chi me se shunela nipa be wa chinga cheregi space chungku china plant halam chu bela ani ko the vertical farming bini danga chi gi ngap chunga ni plant hi bala te ngap chunga ni plant hi da pe be chin danga chi sai gi thoka chu atin de sa decimal cheka de china ngap chunga shom bigi lo ji mela ngap chunga ni shom bigi te danga chi na be chin ro ani sa go da to feed be chi phada su be chin fit chu tham di chi te adama be chin fit ni lege mila ta ani bin square feet anjum china ranga chi ya vertical na be ani be su bela sai gi thoga be chi ro sachu sadi nam saming achira doma mambe jime wala te sachu mi sadi doma ya lishme mata be anjum du te ngachi na di doma nam sam lishme ta me te dia ka chap sa ngachira khodu gomi ngachira ge nutrients npk da micronutrients disu khoda thiti be ngachira khodu jini di khogi fruiting and nam sam lishme jimela chi ngachira gi da ngachira gi sagi thoga labe da di the now climate changes the global warming gi weather chugi ka kambi gi tam loji nam se me go we wala ko me ba te da ro ani be da te ngachira gi ana biwa chin de ngachi reservoir tank na lu cha be de ngachira gi adi ke chulo chudi de circulate be pipe na le khora circulate be dini ki te chude ani 95% de chudi safe jo me se shunela te danga chi gi sa gi thoga be chin halam da tomato gi thoga be chin da tomatoes be chin 120 grams teni gi den nga cheragi chu halam liter ship chu de chi gi zobi gi lo chu du da tenga cheragi na be chin liter chi em zobi gi lo chu ane be ro ship sel ane be na no si shunela te da nga chira hydroponic chi kepen gomma de nga cheragi off season na grow be ni year round be grow be ni la da ga chim sanga chi gi hydroponic de chi de nga chi gi indoor farming se ane lapsel do wala ta ani be nga chi greenhouse na temperature this control be cooling the heating system jima chinga cheregi off season na nga cheregi tomatoes lo the winter na be chin tomatoes lo ema lo beans lo and this gara susubi gi azum dula kholo khefen dani dula de chinga cheregi hydroponic na danga cheregi shina be chin shingi to nga cheregi hemara masule hemara nga cheregi sadu sa garo ko be nga cheregi preparation be go be dele su sashibna nga cheregi sada chiga dewa tha go sa ditho ko le doro nga cheregi dinner re ni ne gi banara chhade nga cheregi yumba disu chab te ana de nga cheregi yumba mapale chab mango bindigi thor yuma kesan mi yuma chab mango khodi la jamra jambela
te da ngachara mi namsa mingo be bala te da ngachara shina la be wachinde mi lemi disu si anjo be de go bala tana de ngachi lemi disu mango ra mi rangchangi te ani ko jumra bombe ngachara gi besuni mela da ngachara darnaba da mapa da shina ngachi gi chese disu chu be da ngagi ane halam je bala kunsen na le fa ngachara gi ale na le fa je da te ngagi mamra gachi je sa na te ngachara harvest be ne da bupta mula te bupta lalu rijo azume neji maro kara sada titu ge azum nejo me bala te ngache anadi te salale mathan digi te azum neji disu mi be de chi ngache indoor farming be digi te disease ta disu de disease low pest ngache leshem be control be subela ngache ragi da hydroponics mi de maparo juya nebe jume mabasu ya nebe sume ro hydroponic di future farming in se dia gachap se che danga chiragi da garagi khensai me mola danga che da to global warming the climate changes ki be danga chirai chugi ka dusu kam joi gi sage du dele nga chiragi lore ani milo ya sin jo be danga chiragi da to arable land dusu mamra nga chira chimchap mi dusu de Bebda ngachara arable land janjo gi lojudu dele ngachara gi chi ngachara gi intensive farming phamagi age da angele gosu de phamagi ani same land ge thoka labi ni khogi ani fertility ani the god of ani degradation jobe dele ngachi yield relation bong the anebe dubala te ngachi Bhutan na biwachin ma pangachi 2,77,000 acres arable land ibigilo jui me de an nale ngachara gi 63,710 acres chamchinga chiragane cultivate be didola te the ngagi biwachin youth ki dele gachibe du se soachin dato ngagi datu 2,77,000 nale 63 chamchi usnani du anale 63,000 chamchi usnani du the anale so rest dibiwachin acha ki the naba kangel de kachibe ko shabi kangel ane bi jeso the naba wild animals ke ani du dele chi sanga chi dachi shudo me manpower maybe ki loji me chi chu maybe ki loji me chi production dish mombe ki loji me ime wala te ani beda ngachi youth ki beche lanam se be mango be the naba youth mamra pesta to ime kheba sa sadu te ngachira ki youth ki be azum initiative be wachin te ani lesham juni me se no sometime la da ko mango be weeding cha mango be lanam se be mango be chi sa ani de hydroponics sim de science me wala te da ngachi gi khunglo te azum hydroponics me ani dume se khunglo ji ma ji ngachi le thap khungi be su gi kepen bombe ra ji te chi sa ngachi gi vertical farming na ba chi production mam ba su be wala te production mam be ba su chen te danga charagi male datu sinse ngachi import some import be didu wala te khasam ngagi anebe achire anebe research chunkure beta danga chigi khasam March January 2021 leve March 2021 sinse ngachi 1.6 billion gi ani sese cham chibama ma Indian al cham chibama gi lochu du wala te ani bevda te amsami asisa gi bombe lango thela ngara rangchangila then ngachira youth ki bewachi that also vertical farming na telenga chegi off season na grow bimi gi high value this chu chuwachin ngache gara gi roop de anjum chuwachin tinga chin mal nangdil thamne gi halam phap sumne gi anebe Kevin jila challenges the jume se junila da halam kangel yilangalwe ta ni roma chige kamra chingi ge khamna le fadi ronam same zum popular thebe dubala te danga duge khamna bewa chin da tu sap pinigi timilu gote ni gi namsa la hachamela lalugi oi ani theunga site mamgira te jachana le chige bewa jachana le bewa chi ro chini de chigi beche oi ime me se azum sumidu mamgira gadi bonga su dokpachi zamidula te nipse da ngagi datu ngaragi be tiru asre yimigi ngaragi be digi te namsami structure du sai namsam reshim be sumasu tele da gachira biro asiro ma technical da chidi be masundi asi chengalu tiru mindi ga ani kangel jumela mau polo be chindanga chira gina da ngargi datu sinsi male rona le hami yundin biru te ngaragi namnung biru ngara chamchilu majawa
te ro interested teaming achiragi dubimi namro dusulo te da youth disubero randante be ka be toy mi dusulo nga tinjini rewai bila ani be danga ge training center chungkuchi setup benigi rewai tele chisa da ngagi ne hydroponic sida da tonga gi chungkuchi benigi ase alu dusugi tar asichi kung motivated me jobe inspired me jobe bala te an be ngagi asichi farm ya asichi bomb be chube da annal income ane be generate be so me ane be ime se wajin dro alu dusugi deziri sumne bala te ani asichi automation na be asichi upgrade benigi ani che plant che yi sishune tele chisa nga cheni soilless farming na ta to gi soilless farming ne be nga cheragi na lampasum de chi wala chi ani hydroponic da to ngai baby kai mola hydroponic tele aquaponic aeroponic se yi bela chi soilless farming ta ne ma pa kun concept di gar chore chi de da asi chi suthangi asi chi khebar so su chi bela ne nga chi gi salalin tamne mi ta ane nga gi youth dusulu da hydroponic chamche meme da aquaponic se me yi aeroponic se me yi azum chi se te nga gi azum demo chungkuchi ati nga ragi ana zukhabe chungkuchi zone gi te ani plant ane yi sishune tele datu nga chi gi mala hydroponic ki chala mamra male nangdil thap ko be wala te na zumi ga mi be te da nga gi ani be jeo da te mamra nga chira gi na zo sumni mela ta hydroponic ki chala dusu ade lika balls lo de nga chira gi da de coco paplets lo andus lash do wala te andus te nga chira gi nale zo sumni gi namsimi coco bombe ra chi sishuni la te da cheese nga chi nutrients to da to nutrients is kar nga chana male import be do wala te nutrients be re nga chi organic ki thoga gade ba subega te mapa te nga gi ani be taw da di besumi zume thomela ta ani plant chu chi sishuni da chi nga gi shudu zume da nga chi puchana hydroponic na da gara lu beru da nga gi ni nga gi shemi namnong da nga gi imi yenten chungku dila te rozumbe khechu de nga mi nga shishi photop chi de nga chara tubimbi lu gara lu ngara pe ni gi namsame toy te namsame sai la di la te ga jim chi jim sho nga besa te nga atara ni bi te jema sure te nga chara gi da na ba mobile whatsapp facebook messenger na la nga lu contact na be te nga lu te na hydroponic ko le gachi she ko noiga te khoi ko le information gachi go ga gara te nga lu sumachin nga le te nga le mishu me cha se nga gi ma pale mishu se shuni te schools na le ba chi me nga request te ani la nga chara gi schools ki na le fa na ba curriculum na chi do wala nga chara gi smart ani kungi be chi smart and farming se ra yi si me wala te ani be the curriculum na si du te nga gi schools na le fa nga gi le be so le request pe ni la ta school alu du su na chachi nga chara gi practical be as ngoma be te ni gi dele na kibe jinda at charge ka che shudimi nga free be finish shunela The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from eligible firms for the supply of BT or promotional items. E-tender must be submitted online on 22nd of January 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 23rd of January 2024 at 2 p.m. EMD must be submitted in hard copy to the nearest Bhutan Telecom office. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt or call 1793 9055 or 17113756. In person to the directive issued by the Royal Monetary Authority of Bhutan, the management of Bhutan Development Bank informs valued customers that the loan monitoring will be fully lifted from 1st January 2024. The bank will be open to providing loan and other services across all sectors or products as usual from 1st January 2024. All are requested to visit the nearest branch offices or call 14244 for queries or email at info@bdb.bt to avail services. Your development partner remains committed to serve with excellence. The 𝐁𝐿 Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of 𝐸𝐷𝐿 University, Murdoch University and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring
offer letter within 21 days, and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite aspiring Bhutanese reality show organizers to register the reality shows for 2024. Interested organizers must submit your title of the reality show along with the synopsis within 21st of January 2024. Please note that only the best 6 shows will be selected. For further details, please contact the Marketing and Sales Department at 02323216. Homemade toys. Make and play. Sock puppet. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Sock puppet. Materials required to make this toy: a pair of scissors, a piece of cloth, a sock. Please use new socks. If not, make sure to wash the old sock properly, as your child might put the toy in their mouth. And a needle and thread to sew. Let's start by cutting out the cloth piece into shapes to make the toy's facial features. Then just sew them on the sock. Sew them on firmly. These pieces can be a choking hazard. There are many ways to play with this toy. You can use the toy to tell or read a story. You can make more than one sock puppet and present a little show to your little loved one. You can also play hide and seek. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents, and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. Te ngalu puchi la te ni pudi kilo gula si se shudo ni mingdi pe mai dini te ni bum di mingdi sanam chudini modi logu la si ni ming tan denong moi la te ngai bombe 17 years moi ming di karmanam kala moi la ni mi pe ma de mai te ni alu di watching kilo kechichi ya si la te ming di lam do ji se shudo ni ming di kezon chudini la nga nangsil hamogi ai ni la mo lochita merci. Moi to chiga imi gaina nazimi gaina lejimbe ngomi shewala mogi iguye dimisu lamjo maswala iku tinina lukanella kogi de gilobeni sa ta gilona choge sodan diju ansum bebe miswala te da we da ansum alu dizu gilona ani chi yobachen atiri khongimo te chochi beni no samchi me te thinnamse mambe tomasoro ummani pemichi lapsur bachagurichi jansure mo khong si dishimalo achichi yanchin da kiulejumchi gi thongae mishimo ansumchi dasangchi yurutube sengachi annoso mane tamala school bochinde da yulchena badabala te phasu phi ane khara yulchena la te chimna babdaben ta chimgi na phasu yulcher gi lammi bela tro lamju khiba mara zuasi jijini dige mapale bemisbala Allu azumchi ini di tibure damma branda chiga mishim di lahadi tamme indi bedere ngaragi phamdi ngarada chadi indi amchi di kaumi chibe di phamgi namsami japchur bini digi kaumi chibe slambi nin chapre lo chok ke joda lo khaje jui wala dale
Tera khoma ba yedi biro mizo sumchirai te pendot sense ngaragira bedi khogi apa bedi biro khogi apa gen khogi ba ma to molu pen thop chyo ba chin sino di chagindra ngaragi beschi di ai gen ko ba beni no somnam sem kedla dato sense biro bedrai dala pha biro nga beni no somnam se yela apa di ngalumi mu te ngalupin chada te ai chi jejap choti benimi nga anebe kaneli labenga ngaragi alulu tenimi la because ni alugi garashi bebala ngagi pha dong phagi o che sem shinumena che gachi mode anjum sem shimingo che nga eba te mare selap chirate nga dele nga gara je anyo tati zumbe alulasha du se shudola tangage tangaragi besupchi khu phamje min desule ko tate achire tendo shudila nga che alu de onpolo thophe se che chimnalu damri de lebe shamana se shudola phamgi gengpui se khongi misi de dalajimchi zoni sera thachi dilabinela semchi shi anebe diru daluchi anebe sherichi beru kachira beru anzumchi dembewachen pensemchi ka diwa thabachen namse pentusbe se shunila Pensem Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice. No matter the extent of your dreams, whether they're higher, farther, or bigger, at SK Education and Consultancy Firm, we help you achieve your dreams at every step. SK Education Consultancy proudly received the ECU Global Rising Star Award and many other accolades for our unwavering commitment and dedicated services. Our proven track record of over 11 years speaks for itself. Our services include inclusive counseling, expert admission assistance, scholarship application support, seamless visa documentation, OSHC and fee payment assistance, thorough pre-departure briefings, and travel and lodging support. Additionally, accommodation in Canberra is guaranteed. We proudly represent some of the finest institutions including Edith Cowan University, Griffith University, James Cook University, Murdoch University, QUT, the University of Adelaide, the University of Canberra, and the University of Tasmania. We are offering scholarships of up to 25 to 50% for January and February intakes. The choice is yours to make. And by that, we mean to choose us as your career companion. Join the ranks of successful students who've turned their dreams into reality with SK Education Consultancy. We're more than just consultants. We're your unwavering support system. SK Education Consultancy. Services with care. Today, my dog made me happy. When I woke up early in the morning, my dog was by my side. He was trying to wake me up, so that made me happy. My butter chicken made me happy. Since after a long time, it turned to the best and it was so yummy. The customer was so happy that it makes me happy. So in the morning, my wife cooked aldam and puri breakfast for me. So that's my favorite dish. She also made me a cup of coffee. So that made me really happy. My cat is very playful and every morning I'll play with her. That makes me happy. Recently I've composed my own songs and it is released yesterday. And I've gone in my social media and I saw many viewers and likes and shares in my social account. And that makes me really happy today. Good Zambo, you're watching the English news with me, 𝐿 in the headlines.
Unintended pregnancies leave mothers and fetus without critical medication and care, according to experts. Bhutanese residents in Australia find comfort in His Majesty the King's National Day address amid Australia announcing new visa rules. And foreign workers replace Bhutanese at Orange Depot in California. Now the details. Complications related with unintended pregnancy mostly arise because most women remain unaware of their pregnancies, according to experts. In such cases, most women fail to receive the required medication and care for themselves and the fetus. In this story, we delve into the complexities that arise from personal choices and obstacles that lie ahead. This 21-year-old woman is a new mother. She was already over 5 months pregnant when she knew that she had conceived. As she was oblivious to her conception, she could not obtain her handbook on time, missing out on critical medication and supplements. It was unplanned. By the time I knew I was pregnant, it was already past 5 or 6 months. I just graduated and I had a lot of things I wanted to do in life. However, I became pregnant. And becoming a mother was something that I did not wish for. Unintended pregnancy or unplanned pregnancy usually go unreported in most cases. According to studies, the overall pregnancy registration in the country is more than 90%. However, almost 40% of the mothers register their pregnancy after the initial 3 months, which is supposed to be the optimal time for pregnancy registration. According to a gynecologist of the National Referral Hospital, mothers are issued the Mother and Child Health or MCH handbook as soon as it is confirmed that they are pregnant. The book is required to maintain medical and vaccination records, among others, of the mother and the child. When pregnancies are not registered on time, it leads to delay in the issuance of the MCH handbook. This, according to doctors, not only delays in receiving optimal pregnancy care, but puts both the mother and baby at very high risk of illness and complications and even death. Further, experts say delaying pregnancy registration, especially beyond the initial 3 months, poses risk as the mother misses out on vital supplements. 당발랍다 공기 콩코라기 알로 주카 알로 차비미라 미시스 주니라 마음기라 다니 시시베 바나라 Mothers should take medicines such as folic acid for the first 3 months. It is an essential medicine as it helps the baby grow without disabilities and with a normal birth weight. If they do not make the handbook, they will also miss out on vitamin, iron and calcium supplements, which could lead to low birth weight. The second 공기 같이 치용라 버제 vitamins 디스 치용라 vitamin C 델레 아니 like iron tablet 디스 치용세 주니라. According to the adolescent focal, such unintended pregnancy is even more challenging for young girls who are not able to make decisions. 알로디로 When they are not supported by their parents and partners, it poses a great challenge in decision-making. Such situations also make young girls consider aborting their child illegally. When they opt for unsafe abortion, it will be done in an unhygienic manner. It only causes more complications for the young girls. At the PEMA Secretariat, which aims to help build a society that promotes mental health and well-being, young girls facing unintended pregnancy are given counseling and support, including the facilitation of adoption of their child. Unintended pregnancy is mostly seen happening among young children.
At such a tender age, they are unable to open up to anyone and decide. In such cases, where the partner is unwilling to accept the child or they want to keep it a secret, we do help them in adopting the child as long as the adopting parents fulfill the criteria. partner ki corporate pedi beru yanjin famgi shi mashe pe jago bansum chi sangwa pe jago bebachin. Currently, there are no records of unintended pregnancy available in the country. Although the subject is not talked about much, it is quite prevalent, especially among young women, according to doctors. This is Sonamuden for BBS News. The residents of Braksa and Tokshing villages in 𝐶𝐿 𝐍𝐿 of 3𝐶𝐿 have been without safe drinking water for about 4 months now. The water ran dry in these villages after their water pipes were damaged while constructing a road and parking near 𝐶𝐿 Primary School. The residents have been collecting water from the nearby cheworks in jerrycans. Drinking water is stored in barrels. Their taps are without water. Our vegetables are drying up without water. Let alone irrigation, there isn't enough water for consumption. We can otherwise grow varieties of vegetables. We got drinking water for over a year after the Desung water project was completed. But now there are frequent pipe breakage. We cannot even repair the pipes since we cannot get big pipes like the ones Desubs have used. Some people say they use rainwater to wash clothes and to feed domestic animals. After the completion of the Desung water project in 2021, the residents of these villages had uninterrupted drinking water supply up until September this year. The water pipes were damaged while constructing a road to 𝐶𝐿 Primary School and extending the parking area near the school. According to the 𝐶𝐿 𝐍𝐿 administration, the road and the parking of the school were constructed to ease the burden of carrying ration to the school. The 𝐍𝐿 administration, however, says the water issue will be resolved soon. As soon as I received the notice from the village Sokpas, I immediately told the 𝐍𝐿 administrative officer to investigate the issue and carry out necessary actions to solve the problem. She immediately investigated and ordered the pipes. The pipes are delivered already. There are some 200 residents in Braksa and around 300 residents in Tokshing village. For Ngawantensen in 3𝐶𝐿, this is Singidema BBS News. The Ondifada District Court has sentenced a 30-year-old man from Limukha 𝐍𝐿 in Punakha to 5 years in prison for illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substance. The judgment passed last Tuesday states that the man was in possession of 57 SP plus capsules, 2 N10 tablets, along with 5 damaged N10 tablets in August this year. According to the judgment, the items possessed by the convicts were found to be more than the permissible quantity. The man has confessed to carrying the drugs for his own consumption. The judgment says he will not be allowed to pay trimthi for his prison term. However, he can appeal to higher court. Now, the Australian government's recent announcement to implement strict rules for international students has left a lot of Bhutanese living in the southern hemisphere anxious and uncertain about their future. However, some of them have found comfort in His Majesty the King's National Day address, which seems to have evoked a shift in sentiment, with a few of them even considering returning home, inspired by the call and reassurance. Australia 2 weeks ago said it would tighten visa rules for international students and low-skilled workers. This intervention, according to international media, could halve its migrant intake over the next 2 years as the government looks to overhaul what it said was a broken migration system. Under the new policies, international students would need to secure higher ratings in English proficiency tests, and there would be more scrutiny on a student's second visa application that would prolong their stay. The decision comes after net immigration was expected to have peaked a record 510,000 between 2022 and 2023.
Australia boosted its annual migration numbers last year to help businesses recruit staff to fill shortages after the COVID-19 pandemic brought strict border controls and kept foreign students and workers out for nearly 2 years. But the sudden influx of foreign workers and students has exacerbated pressure on an already tight rental market, with homelessness on the rise in the country. Amidst this, many Bhutanese residents in Australia shared their concern. With the change in Australian rules for international students, I think all the Bhutanese will be affected. This is because each one of us came here with loans. Still then, during this year's National Day, when we listened to His Majesty's speech, we have got a reassurance. If under some circumstances, even if we are told to leave tomorrow, then we will be ready. A few Bhutanese who are concerned is right in their own place, because for some it's difficult to get job in Bhutan, and those who got small jobs left their works and came here. And when the rules become strict, the opportunity to work and earn becomes difficult. But what is good about this is we can now think of returning home. Some of the consultancies say the number of clients seeking to travel to other countries, especially Canada, is gradually increasing, although there are no significant changes, with people still opting for Australia as their first destination. They haven't announced when they are going to change, who will be affected, and when it will be implemented, how it will be implemented. There are people who are assuming so many things in the market, but this information hasn't been approved. Some are being shared with the agenda to capitalize the opportunity at the moment, and some have been shared without any proof. So right now I would suggest, and I would also request our Bhutanese to be calm and to wait for a further update. At the moment, the visa rules and everything has been as it is. People are going to Australia, the numbers are still sustainable from Bhutan. In the past, a lot of civil servants also left for Australia. Although there is no definite number as to how many civil servants left for Australia, as per Civil Service Statistics 2022, the attrition rate for 2022 is 8.62% compared to 4.82% in 2021. The size of the civil service as on 31st December 2022 is more than 30,000. From January to December 2022, more than 2,000 civil servants separated from the RCSC. In the same year, over 650 civil servants took extraordinary leave. The Royal Civil Service Commission, in its revised Bhutan Civil Service Rules and Regulations 2023, has declared its readiness to welcome resigned civil servants back into service. The revised BCSR allows those who have voluntarily resigned to come back into the civil service as a regular civil servant if they fulfill the eligibility criteria. Previously, according to the BCSR 2018, once separated, civil servants were not allowed re-entry into the civil service. They were only allowed re-entry on a contractual basis. The recruitment back into the civil service would be based on the post vacancy against the approved staffing strength. For re-entry into the professional and management category, candidates will also have to get through the Bhutan Civil Service examination. Samten Dolkar, PBS News. The district dispute settlement body in Mongar fined Tashi Tobge, a supporter of Bhutan Tendal Party in 𝐵𝐺𝐻 yesterday. The 48-year-old man, who is a registered member of the political party, was fined 15,000 ngitom. He was found serving lunch to more than 80 people on Friday in a restaurant after the BTP president's campaign meeting. Section 7.2.2 of the Rules on Elections Conduct 2022 prohibits political parties, candidates and individuals from serving meals or carrying out activities that may benefit or damage the electoral prospects of any party or candidate. Now in Serpong, foreign workers are now seen replacing Bhutanese at the Gelifu Orange Export Depot. Bhutanese workers say the orange exporters are not hiring as many Bhutanese as in the past to carry out work such as sorting and packaging oranges. This has left them disheartened.
Usually, here at the export depot, both Bhutanese and foreign workers can be seen sorting and packaging the oranges in crates. The scene is different this time. Now it is mostly the foreign workers doing the job. Only a few Bhutanese are offered temporary jobs. Some of the Bhutanese workers claim that they were turned down by Bhutanese exporters. We don't get employed here. The Indian workers come here and they get the job. If they don't come here, then maybe we will be recruited. I came here hoping to work, but I didn't get the job. They bring Indian workers in groups, and when Bhutanese come here individually, we are not given the work. They fill the vacant posts with Indian workers. However, the exporters say Bhutanese workers are not skilled and diligent like the foreign workers. Moreover, they say the local workers quit jobs in the middle of the season, affecting the orange export. The problem with Bhutanese is they don't want to work as requested. Second, they ask for payment every evening. We provide them with food and lodging, so they don't need the money until the end of the season. After getting the payment, they go around and get drunk, causing problems. It is better to have Indian workers. The Indian workers are skilled. They come here in groups, listen to their team leader, and work accordingly. But there are only 3 or 5 Bhutanese looking for the job and work only for a week or 2. Then they take their payments, visit restaurants and get drunk. We face lots of problems with Bhutanese workers. The Bhutan Export Association in 𝐶𝐿 say they have been able to hire only foreign workers as of now, since it is just the start of the export season. Once they start receiving oranges in huge quantities, they plan to employ Bhutanese workers as well. We have received an order from the Ministry of Industry, Commerce and Employment to approve 26 Indian workers to each exporter. We did that accordingly. They are complaining because they see that 26 workers working for each exporter. We are going to hire Bhutanese workers as well. Some 13 Bhutanese exporters in 𝐶𝐿 started orange export from 1st December. 𝐶𝐿 exported around 8,000 metric tons of orange worth $3.9 million last year. For Karmongdi in 𝐶𝐿, this is Dikil Hazom for BBS News. A reminder of the headlines. Unintended pregnancies leave mothers and fetus without critical medication and care, according to experts. Bhutanese residents in Australia find comfort in His Majesty the King's National Day address amid Australia announcing new visa rules. And foreign workers replace Bhutanese at orange depots in 𝐶𝐿. In the weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, sunny to partly cloudy weather is expected over the country during the next 3 days. Light snowfall is likely at isolated places of high altitude areas of the country during the same period. And that's it from the newsroom for now. You can get all our stories on our website bbs.bt and our social media accounts. Take care and goodbye.
The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from eligible firms for the supply of BT or promotional items. E-tender must be submitted online on 22nd of January 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 23rd of January 2024 at 2 p.m. EMD must be submitted in hard copy to the nearest Bhutan Telecom office. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt or call 1793 9055 or 17113756. In person to the directive issued by the Royal Monetary Authority of Bhutan, the management of Bhutan Development Bank informs wealth customers that the loan monitoring will be fully lifted from 1st January 2024. The bank will be open to providing loan and other services across all sectors or products as usual from 1st January 2024. All are requested to visit the nearest branch offices or call 14244 for queries or email at info@bdb.bt to avail services. Your development partner remains committed to serve with excellence. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of 𝐸𝐸 University, Murdoch University and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite aspiring Bhutanese reality show organizers to register the reality shows for 2024. Interested organizers must submit your title of the reality show along with the synopsis within 21st of January 2024. Please note that only the best 6 shows will be selected. For further details, please contact the Marketing and Sales Department at 02323216. Homemade toys. Make and play. Sock puppet. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Sock puppet. Materials required to make this toy: a pair of scissors, a piece of cloth, a sock. Please use new socks. If not, make sure to wash the old sock properly, as your child might put the toy in their mouth. And a needle and thread to sew. Let's start by cutting out the cloth piece into shapes to make the toy's facial features. Then just sew them on the sock. Sew them on firmly. These pieces can be a choking hazard. There are many ways to play with this toy. You can use the toy to tell or read a story. You can make more than one sock puppet and present a little show to your little loved one. You can also play hide and seek. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents, and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. Te ngalu puchila te ni pudi kilogula si seshudo ni mingdi pe maidini te ni bumdi mingi sanam shudini modi logu la si ni ming tandenong moila te ngagi bombe 17 years moi mingdi karmanam kala moila ni mi pe madamai te ni aludi watching kilo 𝐿𝐿 yasi la te mingdi lamdoji seshudo ni mingdi kezan shudini la nga langsil hamogi ai ingila mo lochtam yasi
뭐도 또 치가 의미가 있나 나지 의미가 있나 레진뱅 몸이 쉬어발라 모기 이구에 디미수 람조마스발라 이구 티는 날로 까넬라 거기에 길롱베니 길로베니 다 길로나 쪽에서 오단 디주 안숨 베베미스발라 대다 왜다 안숨 알로드주 길로나 아니 지 여바진 아치리 콩기모 데 초치 베니 노섬지 여메 데 텐남세 마음베 토마스로 엄마니 베미치 랍슬 바자구리치 정스레 콩치 디시말로 아치치 양진다 기울레심지 이 통가에 미시모 안숨지 다상지 유르트베세 같이 안 노서 많이 담만 스쿨날 버친데다 율제나 받아발라 데 파수 피에네 가라 율제나라 데 침나 밥다벤 다 침기나 파수 율제기 람미 베라 들어 람주키바 마라 주아시 지지니 디게 마빨 베미스블라 allo azumchi inidi tibure damma branda chiga mishimdi lahadi tame indi bedere ngaragi phamdi ngarada chadi indi amchi di kaumi chibe de phamgi namsami jabchur bini digi kaumi chibe slamdi nen chapelo chokki jodalo khaje ju wala dale tero khoma ba yedi bire mizo sumchirai te bendak sense ngaragira bedi kogi apa bedi biro kogi apa ge kogi bama to molu pen top ju bachin sino de sagindra ngaragi beschidi ai ge ko ba beni no somnam sem kedla dato sense biro bedrai dalapha biro nga beni no somnam se yela apa di ngalu mi mu te ngalu pinchada te ai chi jajab choti benimi nga ane be kaneli la benga ngaragi alulu te nimila because ni alugi garashi bebala ngai pha dong pha gi o che sem shinumena che gaji mode an zum sem shimingo che ngai eba te mare selab chirate nga delenga gara je anyo tati zumbe alula sha du se shudola tanga ge tangara gi besupchi pham je min desule ko tate achire tendo shudila nga cha alu de onpolo thophe se chi chimnalu damri de lebe shamana se shudola pham gi gengpui se kongi misi de lajimchi zoni sera thachi de labinela sem치시 안에베 뒤로 달로치 안에베 셰르치 베루 가치라 베루 안숨치 뎀베와친 펜셈치가 디와타바치 남세 펜토스베 세슈니라 Pensem Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice. No matter the extent of your dreams, whether they're higher, farther, or bigger, at SK Education and Consultancy Firm, we help you achieve your dreams at every step. SK Education Consultancy proudly received the ECU Global Rising Star Award and many other accolades for our unwavering commitment and dedicated services. Our proven track record of over 11 years speaks for itself. Our services include inclusive counseling, expert admission assistance, scholarship application support, seamless visa documentation, OSHC and fee payment assistance, thorough pre-departure briefings, and travel and lodging support. Additionally, accommodation in Canberra is guaranteed. We proudly represent some of the finest institutions including Edith Cowan University, Griffith University, James Cook University, Murdoch University, QUT, the University of Adelaide, the University of Canberra, and the University of Tasmania. We are offering scholarships of up to 25 to 50% for January and February intakes. The choice is yours to make, and by that we mean to choose us as your career companion. Join the ranks of successful students who've turned their dreams into reality with SK Education Consultancy. We're more than just consultants. We're your unwavering support system. SK Education Consultancy. Services with care. kusangpo te ngai mingbe kilo ong maslawi te dato ngara biwa chin so chamchim chi be de dola
te nga gi be chen hardware song ka chi la te ani be te hardware gi na nga che hydroponics ki chala ka ra thop sum di te nga gi hydroponic ki ani be chala ska nga yu so do si shuni Bhutan hydroponics se mi de nga gi shisu be da to kam majula lochi de chi gi halam lochi joi maju chi joi la te ani hydroponic de gochu ko mi di ngomara nga chara gi da na ba ro phale pha chi ge khamnal pha nam sami yong del thin da dele ro ani successful jojo gi lojure go te nga chi YouTube na le pha je dele Facebook na le pha Google na le pha je de nga nam sami sim shu chi thi de nga ra gi phogim chi bila cousin phogim te ko ye ro hydroponics se mi de ane bani image se te ko sa chi gochu da se ane ko gi ngal sun di te nga ra nam se curiosity chi then be te nga ra gi sala de nga ra gi na hydroponic gochu with the Bhutan hydroponics license ra is shuni the hydroponics the early 2020 na goila te ngai cousin program digi ro male mane be didu te che hydroponic the chegeni plumbing the electrical ki la shebe me namu te che gi beta wa chin che gi besum ne me sachi beta da se te ane be da de ngara gi asre research beta da email la khoi gi lab du zum ro male man nam chami chi ga khamna la ro azum company chi de hydroponic anyway ro farming company ra chi be ro nam chami mangil zobi gi luju du tele anera rangi rambe lambe bimedu te ro off season grow bibi gi azum nam chami ro malama popular thi di dura te ani bin ngara sala de ko chutai te trial gi thoka beta ro ma pa ke relation ke to be su ni da the hydroponics I mean ngachi ingena we hydroponics la me Dzongkha na le we chin ro ma pa duksher ki dumra si me wala te hydro si me di ma pa chuna la me te ngachra gi ponics si di labor work lo te chu ki be la bin na ngachi hydroponics si me di ma pa ngachi gi chu gi thoga la bin ngachi sa ma pa le la rin tham ni mi la soilless farming se la me la ni di la ko tam ngagi hydroponic di sachi ngaragi chine 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 nga cheni chugi thoka chamchi de solution be ki mi de bela kholu 𝐍𝐞𝐰𝐬 asre lu go bela te 𝐍𝐞𝐰𝐬 de nga chi urea lo andisulu ni mi NPK the micronutrients la la andisulu ni china sachi gochu beta da lisham be ki matop sishune te lo shule te ngara da rangi jongdar miwa chinde mapal bimi sunu me sino samta be de nga gi yale ma be Facebook dal for search be do ro pha Indian search vikas se khode chi ga je te khona khoda chi ga benga luchi gi den lani kachlo WhatsApp gi thoga be benga khona le jongda le si shuni la ma nga chi plant ka de be grow be na le go so di te le nga chara gi system dis ga de be zona the temperature be chi ga de maintain be na nutrients be chi ga de lu na ka nga khona le jongda le si shuni la godam nga gi ne be da pipe dis be chi nga gi hardware na team be la ma pa pipes lalu tumi da matumi dula lalu food grade se lalu ralu ni 𝐍𝐞𝐰𝐬 ralu zunani me gedu te 𝐍𝐞 food grade yibi da mi pipe ta be chu go bela te ani be ngai food grade yibi pipe dis chi de ngai gi chu be tele chala shin dis ngai gi asi chi khonal ma request be da ngai sa chi asi go chu ta gi godami me tu be mi te sa chi ta gi se te khonal asi chi request be ko manale nutrients ta dele ngachi ragi kholo gomi net cups lo dele tissue cups lo dele liquor boss le she wala te ani kholo request be asi chi khona le trial ki to ko bitai se shinela ko chu da dinga geni lactose ta strawberry chuila te lactose strawberry sinam sam deshim jome te chui be nga chira gi dubi ge mangamra lambe da ema ga mula te ta nga chira gi YouTube na la fata Google na la fata bache romachi ge khabde mamra lactose ta sak disu zami mam kum di azum sheme te nga china bache ema ga shutim te nga ge ema da tomatoes te nga chira same chume ga te same chum su tab da te andisu some solution be ke omela datu sin nga gi na lactose tele strawberries tele ngachi gi same chum tele dolum sa try be dolum de meto shaila tele ngachara gi ani soybeans tomatoes tele ngagi ani kachlo ema tele cucumber
Terani bit of God this to the ila. Ani same chum bioche kaskan ngachigende July date 14 dechina sit susila. Te dato bioche ko alam dauni asich majobela dauni majobela ngachigende harvest base to base shuni. Then some faster growth do the chubio chinro and in some faster growth and nutrients and alun digime, growth and lishim do sishune. The mapangachani the Kaskam August date 29 Natsuila, seed base to be the Darianzum have to chill, have to joila. They were the growth and jime, the Anzum Birch ani Nadimi the Gachi, Sagis ham of a plant hole beneath the liquor balls now, and the clay balls kizuzime, clay balls big babies was in cemetery, Nachi, root birch and every deola. Then gar nutrients kachi govinchi gar anima chunale koragi chugina nutrients kachi govinchi kora root ke absorb be de khogi ani growth ani jinsel do se shuni te ani be chinga chi khas kan ko ani transplant de khasang ngache ni July last week na ngache ani chui se shuni mapani duro ngani dam shami di ko botri me surem juni botri me se dam shajina te mapa khogi mapa ni fruit du se nam sam lesham be jimena Ani ngachi khasakan July last month last ani week china ngachi chusuinda te mapa bomb jobe the cucumber and some solution be fresh pekini do te meto ya halam shadi lani doma deso the halam ngadu te chera doma bomb junu te doma dor theni de meto halam shadi dula ngachi ani nambe na biwachin ngachi datu sensu bera gam majola haptuni de chicham joila ngachi sensu bena te bomb ane be jomela chugi thoga beshimnale te khogi root khogi ani magi ani rato bewachin ani be deonla kara kholo gachi gomidi kara nutrients ane be khora yata then be kara chugi thoga sa mi bela ngachi labe de jambe bala te sagi thoga bewachin din da ngachi yu machab gobe te masa ko gobe anju bi gobe ngachi sa de chiga mapal dio mathan de laya asi la bini jambe te ko bomb jeni jokta du si shunila the mapa ngachere ke an advantage the la shila hydroponic to advantage la shi binala ngai asi durdu chi ngai an be shuajin the ngachere ge hydroponic to ka bechin faster growth dula the faster growth gachi be is ngai an be shuajin the gachi sai to ka bechi ko root ki be ngachere ge nutrients si be jo the energy ka ana waste jung se ma ani faster growth mi do delay jo mi dani ngachi hydroponic ki thogo be ngachi nutrients ka ngachi ki reservoir tank na lube jini digi khoi gachi gopchi khorani root ki be ya ta thin be te ko growth and se fast chime se shunela ni pa be ngachi ki space chungku china plant halam chu bela ani ko the vertical farming be ni da ngachi ki ana ngapchunga ni plant bala te ngapchunga ni plant da pe be chin da ngachi sai ki thoga chu atin de sa decimal che ka de china ngapchunga shombi gi loji mela ngapchunga ni shombi gi te tanga china be chinro ani sago dato fit be chi phada su be chin fit chutham di chi te adama be chin fit ni lege mila ta ani be square fit anjum china ranga chi ya vertical na be ani be su bela sai gi toga be chi ro sachu sadi namsami ngachre doma mambe jime wala te sachu mi sadi doma ya lishme mata be anjum du te ngachi na de doma namsam lishme ta me te dia kachap sanj ngachre khod gomi ngachare nutrients NPK the micronutrients disu khoda thiti be ngache khod jini di khogi fruiting and amsam lishum jimela chi ngachare gi the ngachare gi sagi thoga labe the now climate changes the global warming gi whether chugi ka kambi gi tam loji namsam go wala komeba te daro ani be te ngachare gi ana biwa chin ngachi reservoir tank na lu shabe der ngachare gi adi ke chulo chudi di circulate be and pipe na le khora circulate be dini ki te chude ani 95% de chudi safe jo me shunela te danga chi gi sagi thoga be chin halam da tomato gi thoga be chin the tomatoes be chin 120 grams teni gi dele ngachare gi chu halam leadership chu de chi gi zobi gi loju du la tenga chere gi na be chin liter chi me zobi gi loju ane be ro shipsel ane be na no shunela te da ngachara hydroponic chi kepen gomma de ngachara gi off season na grow be ni year round be grow be ni la da gachim sang chi gi hydroponic de chi de ngachi gi indoor farming se ane lapsel do wala ta ani be ngachi greenhouse na temperature this control be cooling the heating system jima chenga cheregi off season na nga cheregi tomatoes lo the winter na be wachin tomatoes lo ema lo beans lo
an disu gara susubigi alzum dula kholo kefen dani dula de chinga cheragi hydroponic na danga cheragi shina bewa chindi shingi to nga cheragi hemara masule hemara nga cheragi sadu sa garo ko be nga cheragi preparation be go be dele su sashimina nga cheragi sada chiga dewa tha go sa ditho ko le doro nga cheragi dinner re ni ne gi banara chhade nga cheragi yumba disu chabo te ana de nga cheragi yumba mapale chap mango bindigi thor yumba kesan mi yumba chap mango khodi la jamra jambela te danga cheragi mi namsa mingo be bala te danga cheragi shina la be wachinde mi lemi disu si anjo be de go bala te ana de nga chi lemi disu mango ra mi rangchangi te ani ko jumra bombe nga cheragi besuni mela da nga cheragi darnaba da mapa da shina nga chigi chese disu chu be da nga gyane halam je bala kunsen na le fa nga cheragi ale nale pha jevda tengagi mamra gachi jesa na te ranga chara harvest benera da bupta mula te bupta lalu rijo azube neji maro kara sada thitiu ge azum nejo me bala te ngache anadi te salale mathan digi te azum neji disu mi be de chi ngache indoor farming be digi te disease ta disu de disease low pest ngache leshe me control be su bela ngachara gida hydroponics mi de maparo juya nebe jume mabasu ya nebe sume ro hydroponic di future farming inse dia gachap se che danga chara gida garagi khensai me mola danga che da to global warming the climate changes ki be danga chara chugi ka dusu kam joi gi sage du dele ngachara gi lore ani milo ya sin jo be danga chara gi da to arable land dusu mamra ngachara chimchap mi dusu de Beta ngachara arable land janjo gilo judu dele ngachara gi chi ngachara gi intensive farming phamagi age da angele gosu de phamagi ani same land ge thoka labi ni khogi ani fertility ani the god of ani degradation jobe dele ngachi yield relation mong the anebe dubala te ngachi Bhutan na biwachin ma pangachi 2,77,000 acres arable land ibi gilo jui me de an nale ngachara gi 63,710 acres chamchinga charagane cultivate be didola te the ngagi biwachin youth ki dele gachibe du se swachin dato ngagi datu 2,77,000 nale 63 chamchi use nani du anale 63,000 chamchi use nani du the anale so rest dibiwachin acha ki the nava kangel de kachibe ko shabi kangel ane bi jeso chi the na wild animals ke ani du dele chi sanga chi dachi shudo me manpower me bi giloji me chi chu me bi giloji me chi production deshe mombe giloji me ime wala te ani beda ngachi youth ki bache lanam se be mango be the na youth mamra peshta to ime kheba sa sadu te ngachira ki youth ki be azum initiative be wachin te ani lesham juni me se no samtai la da ko mango be weeding cha mango be lanam se be mango be chi sa ani de hydroponics in de science me wala te da ngachi gi khunglo te azum hydroponics me ani dume se khunglo ji ma ji de ngachi le thap khungi be su gi khepen bombe ra ji te chi sa ngachi gi vertical farming na ba chi production mam ba su be wala te production mam be ba su chen te danga charagi male datu sin ngachi import some import be di do bala te khasam ngagi ane achire ane research chunkore be ta danga chi gi khasam March January 2021 leve March 2021 sin ngaji 1.6 billion gi ane se cham chibama ma Indian al cham chibama gi loju do bala te ani bewda te amsami achi sai Bombay lango thela ngara rangchangila then ngachira youth ki bewachi that also vertical farming na telenga chegi off season na grow bimi high value this chu suwachin ngache kara gi roop de anjum suwachin tinga chin mal nangdil thamne gi halam phap sumne gi anebe Kevin jila challenges the jume se junila da halam kangel yilangalwe da ni roma chige khamra chingi ge khamna le fa diru nam same zum popular thebe dubala te danga juge khamna bewa chin da to sap pinigi timilu gote ni gi nam sa la hachamela lalugi oi ane theunga site mamgira te jachana le chige bewa jachana le bewa chi ro chini de chigi beche oi ime me se
Lazum sumidu mam gira gadi bonga sidopachi zamidula. Te nipse da ngagi datu ngaragi be tiru asre yimigi ngaragi ben digi te namsami structure dusai namsam reshim be sumasu tele the gachira biro asiru ma technical the chidi be masundi asi chengalu tiru minigi ani kangel jumela. Mau polo beo chinda ngachira gina the ngargi datu sinsi male runa le hami yindin biru te ngaragi namnung biru ngara chamchilu majawa te ro interested team ngachiragi dubimi namro dusulu te da youth disu biru randante biru ka biru toi midulu suru nga tinjini gi rewai bila ani bedanga gi ni training center chungkuchi setup benigi rewai tele chisa da ngagi ne hydroponic sida da tonga gi chungkuchi benigi ase alu dusu gi tare ase chi kung motivated mejo inspired mejo bala te an bin ngagi asiti farm ya asiti bomb betube da an nal income ane be generate betube me ane be ime se wajin duro al dusuge diziri sume wala te ani asiti automation na be asiti upgrade binigi ani che plan che yi sishune tele chisanga cheni soilless farming na na to ngagi soilless farming na be chenga cheragi na lampasum de chi wala chi ani hydroponic da to ngai baby kai mola hydroponic tele aquaponic aeroponic se yibila chu soilless farming tane mapa kun concept di gara chore chi de da asi ti suthangi asi chi khebar so su chi bila ani nga chi gisala len tamne mi da ani nga gi yud sulu da hydroponic cham chi meme da aquaponic se me yi aeroponic se me yi azum chi se te nga gi azum demo chungku chi ati nga ragi ana zukha be chungku chu zone gi te ani plant ani yi si shuni tele datu ngachi gi mala hydroponic ki chala mamra male nangdil thap ko be wala tina zumi ga mi be te da ngaki ani be jeo da te mamra ngachira gi na ya zo sumni mela ta hydroponic ki chala dusu ani lika bowls lo de ngachira gi da ni coco paplets lo and this lash do wala te and this te ngachira gi nale zo sumni gi namsme coco bombe ra chi si shuni la te da chizanga chi nutrients disu da to nutrients disu karanga chana male import be do wala te nutrients be renga chi organic ki thoga gade ba subega te mapa te ngaki ani be tab da di besun mi zume thomela ta ani plant chu chi si shune da chi ngaki shudu zume da ngachi puchana hydroponic na da gara lu beru da ngaki ni ngaki shemi namnong da ngaki imi yenten chungkudila te rozumbe khechu de ngami ngai shishi photop chi de ngachra tubimbi lukara lu ngara pe ni namsame toy te namsame sai la di la te ga jim chi jim sho ngabe sa te nga atara ni bi te jima sure te ngachra gi danaba mobile whatsapp facebook messenger na la ngalu contact na be te ngalu te na hydroponic ko le gachi she ko noiga te khoi kole information gachi goga gara te ngalu sumachin ngale te ngale mishu me cha se ngagi ma pale mishu se shuni te schools nale ba chi me nga request te ani la nga chara schools ki nale fa danna ba curriculum na chi do wala nga chara gi smart ani kungi be chi smart and farming sira isi me wala te ani be the curriculum na chi du te ngagi schools nale fa ngagi le be so request pe ni la the school alu dusu na chachi ngachra practical be as ngoma be tenigi delena khibe jinda at charge kachi shudimi ngai free be finish shunela The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from eligible firms for the supply of BT or promotional items. E-tender must be submitted online on 22nd of January 2024 before 5 p.m. and it will be opened on 23rd of January 2024 at 2 p.m. EMD must be submitted in hard copy to the nearest Bhutan Telecom office. For details, please log on to www.tender.bt or email at procurement@bt.bt or call 1793 9055 or 17113756. In person to the directive issued by the Royal Monetary Authority of Bhutan, the management of Bhutan Development Bank informs wealth customers that
the loan monitoring will be fully lifted from 1st January 2024. The bank will be open to providing loan and other services across all sectors or products as usual from 1st January 2024. All are requested to visit the nearest branch offices or call 14244 for queries or email at info@bdb.bt to avail services. Your development partner remains committed to serve with excellence. The 𝐁𝐿 Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of 𝐸𝐷𝐶 University, Murdoch University and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite aspiring Bhutanese reality show organizers to register the reality shows for 2024. Interested organizers must submit your title of the reality show along with the synopsis within 21st of January 2024. Please note that only the best 6 shows will be selected. For further details, please contact the Marketing and Sales Department at 02323216. Homemade toys. Make and play. Sock puppet. Between the ages of 0 and 3, your child's brain power grows quickly. They develop their physical, emotional, learning, and memory skills. It is imperative for parents and caregivers to use toys to stimulate your children and engage with them meaningfully. We will be showing you how to make toys at home and how to play with them. Sock puppet. Materials required to make this toy: a pair of scissors, a piece of cloth, a sock. Please use new socks. If not, make sure to wash the old sock properly, as your child might put the toy in their mouth. And a needle and thread to sew. Let's start by cutting out the cloth piece into shapes to make the toy's facial features. Then just sew them on the sock. Sew them on firmly. These pieces can be a choking hazard. There are many ways to play with this toy. You can use the toy to tell or read a story. You can make more than one sock puppet and present a little show to your little loved one. You can also play hide and seek. Make sure to clean the toys often and store them away in a designated area. You can even use a cotton box to store the toys. This video is part of a tutorial video series comprising of 5 videos showing you how to make 5 different toys at home and how to play with them. Please watch the other videos as well. Thank you. Pensum started informally in 2017 with a small group of 7 parents, and we got formally registered as a civil society organization in 2020. And as of now, we have more than 150 members, all parents of children with various types of disabilities from various parts of the country. te ngalu puchi la te ni pudi kilo gulasi se shudo ni mingdi pe mai dini te ni bum di mingu sanam shudini modi logu la su ni ming tan de nong moi la te ngai bum be 17 years moi ming di karmanam kala moi la ni mi pe ma de mai te ni alu di watching kilo 𝐁𝐿 yasi la te ming di lam do ji se shudo ni ming di kezan shudini la nga langsil hamogi ai ni la mo loju tham na si moi to chiga mi gaina naze mi gaina le jimbe mo mi she wala mogi igue dimisu lamjo maswala iku tinin na lukanella kogi de gilong beni sa ta gilona choge seodan diju ansum bebe mi swala te ta we ta ansum alu diju gilona ani chi yobachen atire khongi mo te chochi beni no samji me te thinnamse mambe tomasoro ummani pemichi lapsur bachagurichi jansure mo khong si dishimalo achichi yanchin da ki ulejumchi ki thongae mishimo ansumchi dasangchi yurutube sengachi annoso mane tamala school bo chinde da yulchena badabala te phasu phi ani khara yulchena la
te chimna babdaben ta chimgi nal phasu yulchergi lammi bela tro lamju khiba mara zuasi jiji ni dige mapale bemisula Allo azumchi ini di tibure damma branda chiga mishim di lahadi tamme indi bedere ngaragi phamdi ngarada chadi indi amchi di kaumi chibe di phamgi namsami japchur bini digi kaumi chibe slambi nin chapelo chokki jodalo khaje ju wala dale tero khoma ba yedi biro mido sumchira te benda sense ngaragira bedi khogi apa bedi biro khogi apa ge khogi bama to molu pen thop ju ba chin sino di chagindra ngaragi beschi di ai ge ko ba beni no somnam sem kedla dato sense biro bedra dala pha biro nga beni no somnam se yela apa di ngalu mimu te ngalu pinchada te ai chi jajap choti benimi nga anebe kaneli labenga ngaragi alulu tenimi la because ni alugi garashi bebala ngai pha dong phagi o che sem shinumena che gachi mode anjum sem shimingo che nga eba te mare selab chirate nga delenga gara je anyo tati zumbe alulasha du se shudola tangage tangaragi besupchi phamje min desule ko tate achire tendo shudila nga cha alu to onpolo thophe se chi chimnalu damri de lebe shamana se shudola phamgi gengpui se kongi misidi de lajimchi zoni sera thachi dilabinela semchi shi anebe diru daluchi anebe sherichi beru kachira beru anzumchi dembewa chen pensemchi ka diwa thabache namse pentusbe se shunila Pensim Parent Support Group is a place of hope, a place of positivity. We are all about supporting the parents, empowering them and equipping them to be better advocates for their children. And we are all about giving the parents of children with disabilities in Bhutan a voice. No matter the extent of your dreams, whether they're higher, farther, or bigger, at SK Education and Consultancy Firm, we help you achieve your dreams at every step. SK Education Consultancy proudly received the ECU Global Rising Star Award and many other accolades for our unwavering commitment and dedicated services. Our proven track record of over 11 years speaks for itself. Our services include inclusive counseling, expert admission assistance, scholarship application support, seamless visa documentation, OSHC and fee payment assistance, thorough pre-departure briefings, and travel and lodging support. Additionally, accommodation in Canberra is guaranteed. We proudly represent some of the finest institutions including 𝐻𝐿 University, Griffith University, James Cook University, Murdoch University, QUT, the University of Adelaide, the University of Canberra, and the University of Tasmania. We are offering scholarships of up to 25 to 50% for January and February intakes. The choice is yours to make, and by that we mean to choose us as your career companion. Join the ranks of successful students who've turned their dreams into reality with SK Education Consultancy. We're more than just consultants. We're your unwavering support system. SK Education Consultancy. Services with care.
또 됐는 소베 솔루스면 루제디데 집에님 천사의 세슈나라 디다치카테 팀보투기잖아 주근날로 주스니 지지도 느기베 세슈나라 다리도레데 주스니 레베 주스 두슨서 텔레름 고림지디기베 피미 베마기모기 텔록데라 쿨스함보 세슈게나 니다치카테 토레레름 모트디 텔록데라 슈숨 집에와신 테다레 주스 니루 자팀다 자팀기레름 주스 니다 칼모숨줄루 슌라 테니기레름 주스 숨루 dinta kudun gilerim chüse sumda kırmasım çulu namtar gilerim chüse şilu amsuda alu gilerim chüse şida kırmasım çulu sovata çanda tunsu gilerim chüse ngalu nesta chapta chüse ngada kırmasım çulu te gilerim chüse tulu nesta chapta chüse tuda kırmasım çulu te gilerim toti chüse dinlu nesta chapta chüse dinda kırmasım çulu sanamda konur gilerim chüse kialu nesta chapta çüse kiada kırmasım çulu meselin çurgilerim de pibebede Targilerim motivite gibi judu institutional tidachikata to chutni gilerim nalu bawchin chatimda chatim gilerim nalu te chasen sumchuba tini polen sogi kole te lerim chudu me de nyen institutional chasen sumchuba nyelfo lenso tangba nyelfol hensuchi yegomidi tizin chigi gotito rangchong chenchi imda lenchengi tedipto tuida tichelu chugo niba nyelfol hensogi shunglu gyakapki peljorda chatim chemudi konden shinlu yebop rembik chitoda tin keljung shiobda dantim lende chithokda sanegi shungi thimi dekha chatim chengi koni chamida di thimichu chiop shin chanyamgi nyolpoda surti kepen toblom shengi shike charzui tede pigo sumba chisogi chambik chakenda jurche chule magewa lengi shongsogi nawa konada tin